yen first story ti mesoma nkra na no monko na so no so nya ne hwe menya ne hwe na me mfomo no won kasantia na me kasantia ne da enti wokotena ba bi ka se me me yamba badin die wompe anam si we kan ho amiensa osa ko biem nipa ne ho na sister na wo no se ni ama ne ma we wan de ma ho no wase ma me na de free kuma se bra mi o no wase ma se die onya sky nam ko an wo de we na obi a wo waso no ai impo me ntobi eni me wo a de me be cheche ma de be ye den no wase na ebia na ebi ni ho a e be den wo nya bibi e de achechere ne ba no intine sa wo ba na yesa one ne ka na wo ba ne pene e ma ye den e ma no na me de sister ne bo mama nam so me bo boy tawia na ma ne ye se e bia ma me ne keka no be da ko ne ma bie ma no ti me afa me shaase na me ne sister ne ye free kakra ava kwatna sister bi anka dokro keka cha ne say be bi ono wotsene di na agoro na ne ho na me kode a wonsi wo biem ti nipa no so be boss sister na me kɔ ne nkyɛn na ma ne na sister no ɛsɛ ne saa de a ɔno nso ne menye free biem fi sɛ asɛm sei na ma asi aka mde me yi mani ma no ti me yi mani ma na me nkɔ biem na sister ne sɛ wɔ nkora ne ma wɔ ho nti bi wɔ convention banda me megye na me se da bi ɛsɛ mbɔ bɛ ma na ma ne ɔna de ma ba kuro mi anum se me nim obi anti me kɔ bɔ boy na ma na boy ne se ma me nkɔ gye de enu sa me nwode ye enya me ache ntumi na adwuma nye bi won pɔ kɔ adwuma 10 cedi adwuma no ye galamse na adwuma ne nye ti 10 cedi na me kita abaya ba ko me ka akire no na on me de ne kɔ ye nti bi wa de me de be taw aduane kora ma mba no na edin na wo ye adwuma be pacho me adwuma ne me mpɔ me oba na me de ye adwuma kakra kakra fi eti ye na me de ye adwuma kakra aden no ampɔ pacho miniska ya wo de betwa wo de be kɔ adwuma me de be pɔ me ho no nya 4 years ba me de be pon me won na bi ni ho na di jai na me di jai fi se mi so na papa wi na ma me nso eye afuo ho saase won na omoto papa aduru na ma me nso be ye yalefo na ni sai ti ni wontumi nkoma na stroke was akwa afuo no na stroke sa ache no ba se me kasa bia na me papa busua ni gina ha me nimu no ti ba ma bia me fa ne bia ebu me kwase ya no okọ enti teria no me na da forma be 3 years antana boy no ekotofom na ma wo me ba abaya no a okotofom na me sa anyim na chi antana boy no kotofom me fom dada na me da so na me de ko ya na me ne boy ne da so nti ushia no nyina na mo da kete so ne da kete so ushia tawia nyina wo sese ne dem ne da kete so na de wa tofom ato freje ne ne ma sidanim enti nyinse me wo ye ni mo no afede me nyam de otoso me yenu se ebi mpo ana yire ne be fra se ebi ane ba yale a me kasa boy ne ho a wo mi ya me ne ma ye di ga ni to me fra san wo so wo yira wo nti wo yira wo no woni di ma ye di wo se a me kanto kwa ma me ne ma ye di na me hyede am wo nso ne ma tini nyina di na me hwe omunkomo mo am be di a na mtumu se ododa so wo ne ga ne e wo ga ne ntem na wo ji ne so wo ja yansa wo be fa wo de minim no kan ya ne say again afa na chi ene na akonyi nsenti wo mo nti biem ti ga na wo na no wo frefre boy no je se wo amie na no anka se wo hia sei no de ko wo de be ko me peska bo mi tie wo so won de won ti scam oba se oba mfa nko ye ni ti ai won ti scam of years se wo bimpo kra be bua nwa eni se tatam na ma 14 years 14 se ehia me yam 1 year ansa fam ye 1 year ni enya aduro nti ma me na de me call konfuo bi ho nti me nya aduro na me wo ye 3 months na me nya me wo ye na 3 months na me nya 14 years whoa nti yemra na fe yemhwe be na ya woni na 12 years no de na ma me nim se wo twempena yam ma me nim woni say the age of 12 o twempena but obi onye bi ma wo nti no hankasa na be ma no odidi ma bi so ma me so no oma no oma ma me re ma me ba lo fe kura o de be ma no jesam de kotu obi anim ansa no wayi 2 cedi de amama me se on fa he lo fe na onko na ma me kwa no osu ma me to me so nti yemra wo current tawia so wo tawia so na fe ye hu ba bi a tawia so ko si ye
But Bama no shank ram yen san de. Ah, wo show mo ne nchen. Oh, okay. Yan ko tebia no so. Nti mebesia teriano. Mebesia teriano. Na enu mu ase ne ma me keke kan nsam na afede. Na me hwede akona na ani soso. Nti me ne ba wu de otoso mienu nu. Okọ adwuma na obeba fie, oso okoto ne godu aba o mantam. Oba nso obesekete ofom no ada. Excuse oba na obesekete ofom no ada. Wo no nampa so. One me nampa so. Nti me fra na danfo ba ko nam kan say ade say na oblay you. Nti me de menim say eni ni o say na danfo, me de menim. Nti ade say na ne bla no eye. Ene oba fie na me say bla obla kwa adwuma na oba pemfo ebi anka me hia asem kru ne mbeda kra oda fom wakacha ne bra ne se die ntina me fra ne dia onka so bedi me ne ebi me chena ongugu so sa atam no ongugu so akraba ede ba kuma 87.9 FM ye wakuma se ai we say tutu motufo say tutu asase so ena jesayen so ya ba bepue mu enu nti bomodia na eka me won se wo hwe obre no Akoma FM aduno na donko abosabre yiso a na wonim se akoma mu nsam dwumadie no bre aso awia isem Maa Akos mene mabadwafo ya giadwa na chese yede ebremo enu nti ba bia wo bia no bomodia na eka me ho ewa Akoma 87.9 FM na yemfa na dwumadie nso emra sade se na efata mese wo a wotie wo a wo hwe no wonso wo ye wo ka ho bi wo ka program no ehu bi enu nti no wonso bomodia se ebresemo no wonso ba contribute na bibia atumi ayekama ye ko Facebook a na chese ye nuanom agina so na ye ba fans of Akoma mu nsam a aduana ba ya de atoso ose time maso enu nti obi anhye na chese Maa Akos great family ose time maso and charity foundation as such time aso sense na happy home as time no aso Mama Akos ya dai ose time no aso enu nti won so bomode asa wo beba so na wo bomode ahye wo Facebook Akoma 87.9 FM like and page no comment na share bomode asa be follow yen wo Facebook YouTube Akoma 879 FM na wa subscribe page no amaye wumia adoma no so abrane so a you will get notified na say also what to me I was so ede ama afufro pi nyame enka ho se what to me aye ne sa ene ye bone se trotro no ye bone wa na say ye call first story no ye P-Work natural health ya what the 3P garlic mixture aba and afa grow fine herbal tonic koko ya yedia ya bibidro ya enei eboa ema ene memenya yankwai na menua ba odin kan enkonkodi enkomo Ruth Mantin ya wokan ye na pom te se awia yi nyame adom na nso yi nyame adom ho ya Ruth awia ye tie o awia de boko Ruth kata se mama anano me de asamba hasi efa be mam ne tie tie no de ba ko de aba be siesie o de yentie na de o de ba mene be ma na tie fre na akwasi jeje wo fri bi poso enti zaate na mo kuro bi kuto bi fre wo dwono ho ti yeto na o repair phone ya the talent no na me yes no wo danta bu case na me hu ti ade acha na o de kaaba ade acha na o de aba na makotwi na me ye ne se so we adwuma wonu na ni su do won pa adwuma na me enti onya asa adwuma no na mkotwi ama electrician no ye na bi postu krum ni na busofo bi anim sem na mehwe no na bi aso ne maame onya adwuma no wie na o kire me sem ye jimifo ene sen ana okofa o ba de no ko kire awo maame to edun kwa to maame se me ko we adwa me sa abo ayekunu nti misunu faso na me o ye dai manti wo se wo de oba na ko kire o maame na o maame se me wo a adwa me sa abo ayekunu nti wonya mfanti ni ba ana me se mate na adwa me twen mo ho tinam nyum babu sumienu se me ko hospital se me ye dai wo mfim ko pim se me se ko we mu operation a e ko wo me ba no mfi du ba ko me di atu na busuafo ne wofa me di tu we anim nam di tinti me ko we anim ho no me we na wotwe no ye ntwetwe ma ho ba fi wo ba no do ba ba ho e wo blame ska 10 cedis ne me to kire no wo ba ne nyina ne me we fi kwa se ma yo operation ne no mu pipe ne no so me de man pan
we the man pine anything me de je no anything wo no dua sese wo bu mi kwasem na to ne so ama na so ma wo no obehwe no obemam 10 cents ade oba aba ho de a na me bu no dua nti papa bi wo de nana kese etimi aro mo bo me ho bosia esa dan isi ubu mo de ba up to na bosen boy ko man fa sika na ama me mo ji me 4.5 o man fa ama me abepun da bi o yaram de akoto na kese nam de akoto no fa kofidu mfe no ma fere no every day on person be me sika na me say wo bu mi kwase ahwe oba won so a won hwe no yesi akwanu fie du ba akuni ye bi school na so ma me sika to nyo ko ma me 30 cedis menene ko kasa ono sa de ma to brackle samsen asa na me ma mo wanya adwuma ye na se na wubu mi kwase ade a na na mra wo ho no mtimi so de be fa mra kwam na de mpenifo be kire no o ma kire woni ne time fie saying o menene tena bro be 5 years na yin woni ne tena bro 5 years na mo tie busu afia na asene mo han dan ti me na me han dan no ne dakio su na me han dan je no kotena mu ukohia kwase jeje no ono han dan ono edan tabo dem wadan tabo de yan sumenti ho yan sumenti ho na be ma wadan tabo dem no so waye ready so be ware awo waso oba wa na busu afo nyam ti me fa ne se ebia enna na no ti da bi no so be de boboa me se be da chi enye be trenti wo se me so me de meboa ko sa abre no me obiam to panties materials nam sa kokko me nya dwuma ba akunti aha nti na me menyo obia me te fa ko na ma me fa enti otu wuhia no otu ba betena wo fie ni nya na etie wo dan wa han na wo dan wasi me dan ama han na etie nti oba be poso be ye adwuma no na me ka so nko pensa no dwuma to no ye mi twa sika to okobi akwa me na ma jeje sika ko ono obaka cha mi so obi ama ne dan so won tenem ewo bosole no ye adwuma be la chishi no enti no oba weekends no ma sa me sika no okọ ono obaka cha mi se enti ono obaka cha mi se weekends da bia no oba ne me bre enti weekends no oba enti weekends bi o mra no di sika ma no okọ afa de me frana no oba na afa me fra oba na afa wasi ni fi wura danfo akora etimi ye no ano do sa aba no ebe kire ye ode sa aba no be kire ye enti okọ ho no a okọ akoye adwuma no ene okọ fa oba ho na do okọ ye na wo nko ho me ko se me adwuma na me ye ntini me ni bileti no ene on weekends bia na oba enti na hunya se me mesora me ye de me ko ho enti breban ena wote se wode oba na kwa akwachia o maame se ono na obewa se emu ho me frana na oba na afa ko no na makoka chine nti mu ono na ode no kwachia o maame na wo ye do kwachia na busuafo nyina anim me ye do kwachia o maame so ogitum pa cha o maame kro yale me na do maame ko hospital o maame ye dan ai no se wo ye yalefo nti hu obi sana na me penasem to yale kwa me na ko fa ne ko hospital ena maame ne sa na ade na maame ne nimsa woni ne ba be ma na giant na wo pene wo ba foforo so no na ya bi wo ya we sem ne ba na to mu nyina anim se ne wo ena oba ne ba o man kan chen se e bia ye ba kwasi jeje ena oba foforo na ti ko so on the oba tan into the ban de ba no waje wo sina wo hwe maame no e bra wo ti se ode ba foforo akwachia maame na maame no age ba na wa atu no ukọ maame no buka se ya se de me yoma wo nyina beda yiye ni sumna so me ko kama ono anu wo fa kofidu mfe kra ka chen sa de wo ye ni enye no wa fo boba bo sisi no wo fo mu nyina kan bi nipa bebre mu bi akan be de no koso ana koso mi nipa se ya na memfa asem hunti no na me jaw na life man ade na odu sika hwe mema da man dem nim se me hu se bia nya de bia na bema boto na bema woni bi nso de wuntimi ka se no be woni bia enti wo makoma de na so ma na da de timi bua no se be ya da ache no ye nyina be de be si well done no osua ana wo ye master kwan na dwuma da bi wo ye ne talent se phone so a wotimi ye light wotimi ye do bia nim se me na me hwejeje ona na uto sport asane to me na to na du me kura me jimi ko top your water na papa ma na dwara na wo fa mo kura ehuru me yei ukwa dan ko top your water ma na dwara ada ni nsu atwa wo manta mo ensuo nu na ensu me bisa se ba bia na mo se ensuo na ensu awe na ensuo na emotwe na me so me ko achi mama meduru ntem ena mama yes adwuma na wo wa meduru ntem ono ye be ma ho no onim so oba na ekoye adwuma aba no ade na be ma mfa bucket no asese ensuo ni kaka megu esi ne yebe atem no wo ba bi oye adwuma be poso no ho na no wo enti me bae no so ba afi
na akoye dan wani ha o asema wo ka asa de wani aso ni mre mani abrepa ya sempa na meka na akoye dan na papa manu dware ye o papa enti wo to sachet ma akoma ko na ba sachet ba ko na defin papa manu dware ye na so dware de oh mam so wo ensuo ni ho wo wato e bag ne ba ko atete ama na dware e na so di dware na kakra bi wo ho no me fa no no dware na me de no ma wo no na papa nsuo pure water manu dware e de ma ba ma dware ye e de be na wadi ku sa no oh mama ye bibi chi asem ye nipa bi se me fan pram de me wura hye mu pese me da achinya no no ye de ekusi na wo hwe ni su ene ne ba ne reaction towards you na wo hu ne sa opewa obewa mama se no bibi an kire se ono ko de sa de ni bedimi che se me se ni di krampo me fa me che bebe me ko bia me no a che se na me ma adwen nya me se obetimi de ma fa sa akwan no so enti wo hwe na adwuma no ma ne wie yansa na okofa ba afoforo na na sa ble na otu kwatena ho no mu no ya weekends no aba na okofa wo ba no se sa ble de no we ko nya wayi ni onya adwuma na mpere so na obesrawo no okwa wo sama ne TNT no obi obeka chem se se no ka sika no mu ye yintin weekends no aba nti weekends no ba na ma mani sika no odo ko bi wa 1 million nam de ama no eni na yi nam de ama no odo ko eni na yi ban ne trap money ni lord fe no de be fira aba ko nti bi wo ko no onya bi no ofre mi a na ma sa ama ni bi akwase jeje wono ni oba te wono se weekends no besrawo a woman TNT no asa ma ne chop money no ma na wotwe dia na asese bi wa mesese na wotwe nya de sika ni mo bi wa mama no 1 million sika ni o mo ho mama no 1.5 sana ya sika wo ho na wotwe no ma no 1.5 sika ni ho a be ma no na wotwe no ma no say 100 Ghana hey eno root ababa root me pa cho papa ni wo ofa sabra na wonya sika sendo wo ofa de bi o mi de say ye de bi ma me kura ka se be ma be kumi we go me fa na me de me wura hye me pese me no bobla ana me no nyina atena se be ya me hu se kan wu ni bi na be fa me na se adwuma na ya na me ye ni ti eya me fa mani nto be ma sika so ana se bia senti me se bia nya daachi no tina e ma me ye sa se da enti wo boka we wa kwase jeje ho no bra wo nya sika kakra no me pa che wo ye bibi ma wo de ka pre kura wa ma me no okofa oba de ba ho no a me ko wo na wotwe do oba ba me ka sa ho bo me nsa ko bo atwede no onu oba no ko bo atwede ni oba no be ma no nti wo mi hu se asam no afoforo be ma wo nya adwuma brebe na ne nyinsa ye no oh achese sa kwan wo 11 years muti hu no bosumi me no anasa afe edisi anansa wo fa nyinsa ebrafe first one dey buy na say yansa na second one eba enti wonyim no mu na okokofa oba no ana wo ye no menyim no mu bosumi mienu no mu na okofa oba no wonyim bosumi mienu no obi a wo hwe no obi a wo ba wa wo mani TNT na mani chop money no wonyim sa bosumi mienu no sa akofa ba foforo asem we dey root ya me dodo no kore root menti wani ha o ya mpa ya no kore no fa mu nyina ya we no fa de ko fidi mfe wo se kwa bro mu nyina be post kro obi anu se me na me hwejeje enti okofa ba no oni wo break ya anase okofa ye nyina na adaso ne no okofa sane eche na mimi hu ye na me ne kokon ye no ntimti o ha no abase woni na jam so aja na menyim ni ntini ti me hwe edi na me ka chen so hwe no wansi obi onse hinu bi wansi me fie obi na me twen ma ho enti wonyi mo hwe o me na me hwe me ma wuo se me kwa wuo se me yedo ni me ya me ya me hwe me ho a wo precious kenya me na me twa ma ade enti wuso no ne transfer sai o me ne tena be se 4 years enti 4 years no kwesi jeje sika wonya di sai na sika no obi no amam bi adi no ni bi akwakofa okofa aga foforo aso onya bi no yi ma me na me hwe no enti woni ne transfer na ni nyina kaprama sempo ama teku obaka no kure aya no kure obaka no kure ya friend no ya fa kwesi jeje wa ma wo teku wo 4 years relationship ni mo kaprama mo no repefo no kwa akoye no na ka aba ma sa akotwia I can't think fa me pachi wo ne be ma no da na asade yanko na betumi ado be ma kaprema for the past 4 years I can't think fa sa sibia no osimitie no akwasi jeje me pacho ye fra bomodia na peke ko no ne ani nkomo because ye nua ba root asem ya wo kind ye papa ehwehwema so
mentiase 4 years was so amane kapre wanu na hwawo me pasa sa eya no kura fa na me yehunya no kura so akwasi jeje enu ti ne yepuso ahoma no wo hwa ye ubusu ani bi hwa ye wato wonkra enu ti fa na yeni enkomo wo ye wa mehwe kapre ntomo odi ebenyo ebi ama mehwe ni ba oba oni so obodo oba bi just 10 cedis ede ma me na me to ane no oba no ko bo atwede na me buo no dua ana wo mobisa ye ne eda no musa bo me bosia sika ko mo ntwa na kese na bi kire mo ho kire me wuko bo ni dua na omo ye ya na adane na omo saje ho bosia kire me ye ansa eye sa no ana no wo fam ka se eye de sa me bo ni dua na wo no mi se bentu mo ye na wo fam ka se dua no bo no sen me se wo free me machi no yi sika ma wo ba no to aduan di ana komdine so no so to aduan di a na me de aye Antoine de man no ti me ye no Antoine na de man no ai ti odi Antoine hye me nsem ai na me oso de man obi de bibi ma wo de chance ti odi Antoine hye me nsem bo bia yankwa eti me ye no mo se yanko dane enti na kase me papa ko we se me ma me film be 5 months enti ene me ma me papa nya na mo bo obosia wo me ho esem wi am de be ma me why no babo obosia wo no wo fa no wo se kwasi jeje wo fa e bo obosia so de kwa asa ye mfa na no jeje ni so wo ye adua sika ma enti me mfa e ma no ono mu je 4.5 le dan na kase na dan dua da bia me kona na kase wa mti sika no mo amfa ama me mo amfa ama me to mo amfa ama me e be sine enti wo bo dua na omo pa acha se kwada ne no me na msa bo wo sika no mo sanje ye de kwada ni dua wo mu wie wan fa ama o ma san fa ama be sine ye radi ya go paso na da san ye misre o ma fa ama me ti da me kwara me sime penti me yanam da akoto no fa nim nam da akoto na busu anim kasa nam da akoto we anim sa me di ato ni mu ato ye na adwe sa akra no na wo nhwe no anti so wo nhwe ne dia me so enti kwasi jeje onim ne ba no wo hunu aya osandin ska won fa hwe ma wo feda bia video wo jisika every day jeje sika da me ka so sendi wo sendi 30 cedis ene ko yom betu ete ana da bi so sendi ko tobu 40 cedis sa ta no mu ma akono bi school na no ano akwasi jeje mame na ojiji ska free wo ho like o mama kakran ko di mame no ye yalefo aha ntini mi ana na mi obi am pese ni pa na asem okay etimi ana na mehwe no wo yale am kofa no onwemu nya ya we nti da bia no fa munya kra ye musi mi ana wasi jeje wansem so enya adwuma biom emema dodo sen ena woni wo macho mabu kwase ha mama ene enan po enan manti o enan emema nan o mai sen miensa eden na mema die na omo ya oso omo bu kwase ama mentie mehunu jeje de we ni de panina mo 14 years no ni minyinsen ti minyinsen no dwani jaame eti mi ye no akranya 2 years no ma mbejam sim ya mikura me nwale ti metena wa na jam hwemba ne wo SS3 obetwere eti we sie de otoso mienu no so papa no no so anuafo miense no mu kodae ona okobom dua o machi na mdi um ko suma nkwan hino ntine se edwa ne ko balada nkwan ame ho ne ko dan ne ho no ofiri enti ewie na mse mejae na mtana ase ukunu no second husband no ko fa anuafo miensa bom wo ye musuo papa ta ko bom dua o machi wo dua no bo ne sen di enti ko bo dua so wasim enya ne kore enti dua de ye sha bebia ebe kire no ne be ko no no anso ne bubo no nti ekoda ni dua ni nya ono na eda ni bibia ye bibia na mde mo ka se emye mpata na mse menye no hwe ti me ba ya na ja me mo ameba na mko mbebi di enti no obo wu dua wo na wo de share ne se wakofa nuafo mi ensa na waye na me kan ono no esan aso akoya de no wasent we ya na ono ase ebobo me aka ho na okogbo mi dua wo me machi uko hu no because bia anuafo no ankase na akoka che wabusuafo so mi amani se mi mani se ko hu ewo kulona na yeto dwono ho na meti wani ko hu se wo fa ma no mi no di kan pani na net wo dada ana oni pani ni jaye ena de otoso baaye ena ketwa ne baaye ada anuafo no wo mu nim se be ma no e friend wo mu ho na wo mu nyina na wo mu nyina anim na ne botom obi hwan ku adwume ya no ye kokofuo ne afu ya dudo ya aduane ya nti die nti na no adie na no de wen ne wo mo sa koko no ba ya ti koko me wo mame obobo me
no de akoma wo madwan no akochim di ama wo mu aha omo ye ho ade omo miens omo nan ni nyina obi anya ho ade ena omo nyina so na na ahwe wo mo we no de sefo dwuma na no na mso me ye adwuma aha ti no me ye na me de me twa aso mama de otoso nso de otoso ni jeje no me ka se me hwe no ono nso ni jeje no ya wo hwe nti jeje se wo hwa 4 years na wona ne tena no e ka sai na wo hwa wa bo ne ho ubetumi ma ka de ma bo pa na ntimi sese ka de ma bo bi wo no na sa wo mu nyina me ye bibia ye me a ti ka de ma bo bi enti sese wo pempata na sese me ju meje obu mi kwasia timi sese me ji ni ska me ji ni ska pa me ji ni ska sana me so me di ache no wasa ahwe ne ba obajini ska obajini say me ji ni 100 million me ji no 10,000 pa cho emro wusika na wodi ahwe no emro 10,000 eburo pa na so me ne dey enti me so me ji ska no na last one inso we see eno na me ka se dwa to abon ye ndi yesi be ma na be dwa to pa cho an afi no aba mu kwesi na so di ka siesie wi amo waka bibia waje atum so obeyo pa cho waje atum so obeyo waje atum so omo beyo ene e metro abusiafo ne nkere o se wo mo so o maje atum di a ene I zip my mouth na mum se wo no mo anya di a ene mo amunimu o ma no so holy meka ana meboa so o mate no mo so o maje atum ye penin siesie anya ma so ne obi betwe ene nya obi anim guase na ye fe enti no se wo maje atum so o mo beya wo mo nya ne saman na so dwe mra na mum se wo ma anya de a se nya obi ne kumantwi to asoma me enya obi ne kumantwi obi osi akon odi ni ti aje akere ma that's all sa pepepe enti se die na wo hwehwe se agwase jeje wo so te hene wotima nkran so we poso oya adwuma ben se oyera chishi o ma me de sen o ma me no confirm na se frɛ na amako edi be pa na akwase jeje dodo na adi nim no akwase jeje no a enti ya bahwa ne ba no da bi onsia hu ya sema enti no on hwa ne ba na on pataw 10,000 tiswe Mama ntis once di kura mentis. Mama minyi once di kura. Akoma 87.9 FM say na stories ni ya bon wa mfa papa wa fa mi ko bi ni man ka bi de mpanimfo se sabe yente ne banyansa fa no me pa che wo wodi akwasi jeje de no e de na anim fa ho oni me pa che oba mo so kaka ma me akwasi jeje de me nim ho hwe oh okay me ma no de akire wasan bu no ko opiso no de na sen ya de na mabam bi eno no wabam bi enti mokoye no e de na abusua kai woni pani fa e koye no de abusua kai no se yuato na hom de tu manim se de esi akoba no omo ayemni omo nka mom ne yehwe na insisi okay mate me da se papa na mom ya fra kwasi jeja onfa enti ozo waka mo de caterpillar betu na se aje se ade den caterpillar ne betu na se ya aye fa caterpillar metu akwasi jeja se yo so we ya bema na woto na wo so bebu oba akwase a kwasi asawada wo be hu na dantabo dem ya nsumenti hompo odafom tim anya kokko ne sa enu no oda ena no oda na no so odi abusia mbe ma ne ba bia dan ho obai ne ma wo tu kwotena ne so eye 1 wonu ne ma wo sika edi kokko suya adwuma eye 2 wonu ne ma wo didi sika ma wo lorry fe fie nan wose wani wo kapreba sempo anateko wani nti wo wie ise ebu ne kwase ama ne baba akwa wo san hwe no papa wani ye na sese na so wanye kakraba wonsamo na ade akofa ba foforo menka aseye no kuro na mom no aba ya de botachi papa ya de bebo de manti o ba aba ya de botachi ya de bebo ba se de wosi ya show mami I'm telling you one sha wo be hwe ba bi wo do se besi for ma ba ma wudro Akoma 87.9 FM channel so OPD Radio GH UK we should be Otaibo Radio Modern Ghana USA and also we should be so na the information center Kotri Afetia Big Love Radio Spain Free FM 97.5 Techiman and so would be live general manager Ima Nyame Esha some of you ha mo bi atie bie Techiman
ma wo final words nti de me ka kire jeje ni say o mehwe ne ba na me gye ne peta no tenta no wo fa kofi dumfe ekura nim me ka kire say de ma na friend be na wotwi mu me firi akọ ko fa 500 tane de bram me 500 tane su mi di aha nti me so no de maka so wan first kana ama ana wan hwe ne ba no a okay tem de ne fa form na anye ya me de ne be fa soro na se o ba sa fa ba ma bi ginya me no a wonya fie sai 36 years 36 ne we dia bo abefa 36 je nti obi ani ho eno ani we ya na me ni we ya wonu so no jan munya ya na konkon ho ya wade me ntwempra ensi konkon ho ana mukọ kan ya na maka asum mu ka yese no wa famusi mu se me no ne metie ntini ka be ya me nya abotre na nsane de be o maka de ntini so wa wo pe wa de ti ba tira ho tira ho ze wo hwe na so obesesa tira ho oh mesesa wo hwe na so wasesa na mbetimi abobra se ne wo ne wo mebo a oh woni ni ba enya fa ho anjere 3p garlic mixture masanja tum ya frobo ni nim se masa me pa che ye ma afia na me ye na me bu ba pa che so ne no trasa na me ya frobo ni nim se masa papa so te sa be na se ayo 3p garlic mixture masanja tum wadro no no she ne so e ma ne se ewo e ne garlic ahye mo be vitamins minerals vitamin C enu nyina yesum di agum na edro ya fancy jaso ni ya fancy yanka wo pe edro ye natural ye 3p garlic mixture emia menua ba Sister Hetty, or say 3p offering Paul, SC3p Bryant, SC3p Henry, SC3p, just say, will be SC3p, Abnaji, Emmanuel Adams, Sachibi, Mam Rosu, one grand anchor 3p, one summoner, Nikita Pizarro, was it 3p and womanum, Sister Diana from Paul, Osamako, 3p and amenum, and 3p dear also Bomodiama was San Cabinum be, Nebisumi system, no blood pressure was Rebecca form, Wuko Ficha, what a ya, or ya, a becco. We sugar level was through a baba from Yakasiado, and you join your stroke into Shewa, or you son tentam yan wa yasi. I can't say, well, fool and I capusa no what I say. When you 3p garlic mixture, 3p garlic mixture, 3p garlic mixture, no be the bedding one dance at China. Bomadiana called Daniel by Mr. Qualanaka by Apidani Angelos, 0248 928824. 0248928824 and I say 0201 000021 0201 000021 number 1 sa enka 3p garlic mixture no ebi nedi one dance here extra me ene day rocket limited pakum capsules eneye ne yede aba emema no wonu mu ana boa siesie wo be ma no emu ayemra emu be yeden na chesa yense ngum ade no anka se yede hwem enu nti emra sa no a odisi mu ana ko a winya eye pakum capsules jenike 442 wo ba wa kosu kuma ho no ko ehonye ko be ma ba wo be ko wo kwa na de akosho abrewa me pacho Bomodiama Sanka Janika 442 Wobachi Sam Mantemba find something. Then capsules and so dear Ebua will be our Joshua na Yase or prostrate a memano when you have van capsules metfagin capsules Ebua Mojadia for sunny yen pedianimo accused static pain or dana won't mean arthritis Muamuya Jumade a good for man member Muya metfagin Akokrania one more kojo again Nanka Brantiani Ababa one more ye unun ye Kumasela Babu Station in school house in addition with Fred Roque it was 0248 885040 0248 88 5040 and now 0244 18 3230 0244 18 3230 Oba Mary Wache we didn't know Mami mo heavy na pom to say name every year me pacho Mary de anya boko boko na me ko han dan wo pacho me ko han dan wa hinkru me han 2 years 15 14 million ti me ko han dan so me discount 2 years saying 14 million okay ti me discount share fere aba na nsem ti me tu kwan be 2 months ko ye adwuma baby nya me se enka no kra mankla fiewura no e na me de me ko ye ti me bai na oba na ka kire me say kasa na nyamuso di kan de ko tu obi anim sa me ko mankra nti me ba obeje dan no e de amani kunu nua atenam e na me de me bai nti me ba me ko chia wo mo be ma ne je so oba na anye so e na me start say nka de me te ye no ka mi bisa oba no na oba ni di matam no twi fa me so
na me de me bu mi nsuo na me ba baabi amete ti anwumla no oba ne se yan oje dan no me susu sika no oba na me di sika no e ko hye ne nsam ti no be ma no susu kwa adwuma ti be ma ne ba ye na me ko ka kire ne se no oba ne se wono so na oba na me di sika ne hye nsam ti oba ne se woje dan ne de am so dan me kwa akopa bi na be ma ne so ani asem panti so de okopa bi na wunya bia fa me klata ebele me na me mfa wusika e ma wo na agya me te fa ma na me gigya ankrofo ne ye pe bi ma me ti me ba na be bo be ma na ma ne se da makonya dan ne bi na ka na minya mesesa me ne ma no wose me de me be fa me ne ma odi misika ebe ma me na agya minya aka Saturday no nde ka ne besi won so me kopo be ma na ma ne se da mpa cho menya ka ne bi no wose odi a wose sa wo ne ma fa pipa ne bla na me mfa wusika ma na agya ye lodu ne ma ne nyina agu ka anim ti ewie na me ko frɛ ne se omla me hwɛ dan ne mu se for to be wo ho a ti obehwehwe dan no ho na se for to be a reverse ba akokola moy na wo se matutu dan no ho entokuro na me so ntokuro we ne de me bae na wo ho ba mi ntokuro a matutu ni maako fo na oso ka se na me de manfi no ti me na me di pipa na man se da mpa che wo pipa ni misika wo se wo ni bi ne eni bi china na bo fiera ne tin ba bia ko han dan no me pa che wo de ya mo akona yele de peninsula ko han dan we kro no me pa che ahin kro wo se wo ni sika ni bi ne ni sika ni bi china na ya driver ne se na ga na me kan chira wo se wo ba be yi ne ma na aso ka kire ne se wodi sika ne be ma no nti wo ne driver ni nya akasa na me kura me pa driver ni che wo se me sere no wontwa so na me kura me ka se da me sere wo sika no oni bi ne ni bi kire ne se sika no so wo de be ma me so kro ne be twema so akopim se 9.3 na aka no e be hye na me se ne wo boa wodi msika be ma me no wo so wo mfa ma wo wula dem se sie ya obenya sika ni bi dem na sika no so wontua edan no so mfie dukura na onfa ma han ya wodi msika ebe ma mti ho no koye akasa nti woka na maka asmo be ka kire m sai wutimi yo ba tutu ni be te se wo hu me ma bebrebe ona ma na anwanse na duwachi hu kan hu nye nyan ena msimi hu onyan me ye tutu ni ba oba no na be ma no ya sa no onyan me ka me yefo no ena msimi me ye tutu ya woda oba chi mimi hu ye nyan me wa dansefo mienu wo ho mimi ye tutu ni ba me hu kan me na ma na anwanse na di machi me hu nye nyan enti wo kasa akasa na msia sa me ye tutu ni benti na nka wo bepe me edi mi bia ne de won se me peda no kura ya ba ko pe ti me kasa na wo se twi a wo me do ye dan oba wutu nsuo se me de wo ye dan oso oba wutu nsuo mi tu nsuo woto ai me tu woto mi tu nsuo enti wo kasa na msia ne wo so akwaji sikaduro me kasa akwaji sikaduro dia wo se won ti ase se me makasa asem no na okasa asem nyina so na na yere nso so e wo ho oba warefo ka kire okunu sama okunu nyisu sa red no enti wo kasa asem de nyame ani ma akomi bufu ene yam so mi di na tem ene mi di na tem papa ene yam so mi di me so me ka de se na pampam se de etu wo mile mi di na tem se no kwase nyina ne ono kan ye no wanya nto boase ka nyina me se de won so kan ye no nya nto boase wan me ka kire ne se wakoji sikaduro afen so wo so wo sika enso wontimi nte na yere ne ma ho enti so wo sika de a won te na yere ene ne ma ho en na pampam se de watu su mile ade na pampam mampa ni se na pa enti ono ne ka kire me me pa chan me na pampam ni se na pa ena se na pampam se de ye tusu mile ade ade tusu mire no etesan o se obi e ka de me de o kan na hye me ti me ka kire se me tunsuo wo tunsuo me tunsuo ade wo na ma na to afọ ma ko me pa cho me ti na me de na ba so omra me kire me to aso e ena eja wo yile ba oba na wo wanti mi aka hye ya nkire wo kunu ena eja ye di ye ho atam anti bo be se 10 ye da so di ye ho atam ena driver ni ye ya na obetwetwe me ena ode me ko ye me tunsuo na afi eno nso so me kaka ase waje sikaduro no wode akoto mabusu anim se ekwan bi obefa so obekumi na me magu nanim ase na wokumi nso nipa obesu obeku no ena nipa nso so obeso me funum bia obeku na menra me ma me so fle me wa adansefo mienu nso so wasa akasa na okakire mnyame wo ho adansefo eja mu akọ wo ye die ni me pa cho ye santini ye so ofli bleman ada woni no ewo fie no munka kasa wo montam kakra me pa cho kasa bia ni anjema na anu case ni siye no wo ka kire mse na wo pem afa na wanya me ma ko me kwatena ho min kasa ntia o moda me kwatena ho foforo na me pla o mu fie ho no ma fie no wasi na nimu ni akire tie ye wo akire ena o mu so wa nimu me ko pla ho no ma no me tam 10 million kwa de ma na yere no se wo mfanya adwuma oba ni se sika ni nyina me ni obi ni problem ni problem na minim adekuro ntia oba ne no okunu ni ti me fa me ho asem o mo asem nyina se me tu kwan no
mankala wo mo na so se dan ne me han mantena wo mo nchen na dan so nti haya Akoma 7.9 FM na obi a mema kwakwa han dan ye di nti na won so wo tu kwan wankra wo fie wura ma oba na no otro no oba ni di nkoma ade beche na wo eda abonten nkoma be na woni fie wura bia woni na tena se na woni ne ka ma bla bomu nsem no ma be ma me ne nete won be ma ne woni yire enti me ba na me de beto woni mi se ni enti se mi nya de woni yira edin bone dos ma ne nyina oba ne di ne nyina atene ayinkula abonten so wonam ho a na ye bisa wonam ho enti mi hu ni suban no e na me se me nka nko no hu bia mi ni enkomo ye kura mpa asem ne baaye no okofa me ahinkuro me ye wo na kofa obi hu asem ba me ye ka ye ka wie ya no wasan akoka ye se wo assemblyman dada wo assemblyman dada ne ka kire me se wo peme e na me se me de me mpe no na me bobo wa mane na ase assemblyman woni suban na wo disika me yetu na de ye so enti assemblyman ye na me se me de me mpe na me asama me ne kan fa assemblyman wo no akwa bisa assemblyman no ti assemblyman so bisa na me so me ka se sei na ye fie wura no so kan ye nti na me se me mpe wo no che se de me ne di ne hu nkomo bia koman so na kofa ba ne nyina wonam e na wo bo ba amane ade nti na wakwa han dan wonim nipa kro ni su na woni ne kwaka wo ma pa cho meja ba ko mo be ma nsa ka che me se metwam nsuo nsuo eja wadwe ni nyina me wo ho adansifuo nyina ho ba cho to bo ase won ka ni ye sa na wo kan ye kan ni ye wasi metwam nsuo nsuo ma minti mento se wo kan wo no ka 1 to 7 awiabo eno na ham yanti me dia ba so mo na me chire chire awiabo na wonu koda da be ya wo hunu se ho ayi waterfalls wo ho nti yeso wo ba ha na obechire mu na afi nso kum na wo so obekumi no me ho kankan no so me pese wo dwale me da bi me se me ho susu onyan wonu wo koda da be na wo hunu se waterfalls e wa akoso ma ono me na ada ne se den wo hunu se ene de minim yebu nsuo wo ene de minim ti wo me kire me ase ye wa ha ana ono ne yire ho na omu ko nsuo dware ye pa che ene minim ono me da sunsun mu de a wono na ada me pa che da bi wujidi me pa che sister are you sure ma me pa che na oso utun nsuo sa wona ne yire ne ti ho di nkonkonsa na wo sori aya na ato afa ma me pa che da bi ya wo tonfo ebu ho a wo tofo wo hunu nti se konkonsa ya mode woni na trafie di nti bia wo nso sori ko ya ne kunu bai ababa we ne ho afa ko transfer beso na nto afo me pa che da bi bia no na ma ne kunu information sa fa nka me ko ro me ho a me hunu me pa che nti sa woni efie wura ne yere no ne yere friends Priscilla ya wa mo ako ne yere Priscilla me pa che woni na ni nkomo se bia o me ko fa ba ma bi ma mi nya yare e ma mi ma me pa che da bi me kwatena ho no klofo ti ya me nan so eti mi hu ni suban ntem so na no otu nti mi hwa mi hu ye e na afi nso me ba na me de na kofi o me nkasa nkyira akola no eti me ka kyira akola se ma akola ne ma no eni agobe me ba no ko ka kyire woman no enti me ba no ko ka ya o yi ni suban di kakra ma mi hu ye no na mu nsa de nklofo ka na ya no kurenti firi wo no na minini ni nkomo ko fa bakola na mi mfi no wanyine kakra me pa cho wanyini bi asa on che me mulu su wanya na be se 36 or 37 na wo na onya adwuma ono nso nya adwuma mutumi tena fie di nkonkonsen me pa chan obi anya adwuma me pa cho da bi wo nya adwuma me pa cho da bi na dia na hwa na me nya adwuma na me kwa akra kwa ye adwuma kakra na dia adwuma na me ni obi na ton aduane onu obi na ton aduane nti se wo nkwa akra na wokuma se dia wuti fie me pa cho sika ni wa me de adwuma kasa kasa ma ko pa cho sika ni wa me de adwuma ko ye mu operation ti ase sika na wo me hu nyina esan na efie ra na yere nso ono so nya adwuma tacha bidie na woton ti bidie ne sade a otifie na wo kan krofo ho nsem enti bema na woni ne tiwa bema ne wo yere edie nkomo na woni ne di mo bema ne di edie nkomo na woni ne di wudi fa ne ho kire efie ra yere no oh man ni nkomo bi amfa ne ho sa bema ne ko rent dan ne maame ti na bema ne ma ho de nti da very da bema ne ba ho no na me de bema no ko chia ne se ma ko ma me pa cho be ma na me ne tie no woni o e ho ni mom no wo start ka che me se sa be ma ne de on fata me nti mi gya ne life ma na me se obi mfa ne kunu e fon kwa me ba ne papa gya me no se manhia be ma na e bi anka sa me nka ba ko akakuta me no enko no susu awu ti me de me ne etena ho wale me ye wan wale me anka ne yere ho susu a eye e na wo mom kura ka che me se mi nya de ye woni jila me mfa e na me se mate e na me ne udidi sa ankomo no ade che na ni nyina da abonten telephone no wire ma me kwa akra me peja me ntema ma ne di si ho se bia me ko na akromfo abesi machi ma me kwa hinkuro ho ne de wonte ye no wo hye yafunu ene ye sentoma awo ene ye sentoma awo nti oba na no nye ti me hunu saa no
na ma hwe me hu ye won ho ono na ye manager wo information center na e wo no ene manager wo chempo wo che wonya manager no wo che se do ye manager ade be ni wo hu wo be ma no wo ka che wo se wo mfata wo me de ma me pa che o minti me nchele na o se wo be ma reasons e bia bibi 1 2 3 nti be ma we de wo mfata wo ene de mpa che wo anchele mu eno an se wo se wo mfata wo enti ja no ai ti se we jan no e ma okofa papa bi kula klemoni o ma mene no ko klemoni mene no ko klemoni papa bi o ka jam se klemoni papa ne se wo peme enti onu so de o wesika enti mene no entena honom won de wagi motiti sika e ma madi e ma mini ni nyina akọ klemoni papa no ho anopa na dwumam otoni cement wa ahinkuro e na mini ni nyina akọ enti mini ni nyina akọ amehwe papa ne life no e na me ka kire ne se mempe no papa ne life no enya me fevri se me obi na abe han dan ama me enti mempe no no ono kura ka kire me se nka mi jai boy ne life man bi so wo ne yire na me ne sa papa na me se klemoni won so oni yile kro be wo be mienu enti mi ntimi nsa akọ nkoto so no wo so won de ono wonya fa no wati skama wa eno ano no e na me se me de mempe klemoni papa no ko hwe no no na ne age be sen oh ni fie ko animu ka ko betimi anya be 40 ya chese wo hwe wo yire me pa chan wo yile wasan ya ye floklo etosu mienu e na wo nipa na wo de ne ba ye no wo se ja no me pa chan e wo ko fa klemoni ana yire no ben nan miensa de wako akwahye ho me pa chan e manye na wo awutu enso wonye bi ma ko pa chan de me pa chan de ko han dan ne ma wo no ka cho so wo oh wo yire mi aminim na ya we so wo yire wo ne yire pen me pa chan wona ne yire wan na nyini be nyina che ne yire u be nyina che ne yire me pa chan e na abata ho e wo de oh ma ko ho nye de na me ne be ma nete ho e na be ma no so data na yire ne nyem enti na wasifi mu na o pese o konsu ye konsu ma na o de bo edan ne ho e na be ma ne be frɛ me sɛ mi nkɔ ensu metimi akonsu am so me kɔ me ma me ho no na me te fa akoma mi fira kra akɔ ho no ma me nya adwuma e na be ma ne be ka kyerɛ me sɛ metimi akonsu pa ma na me nkɔ ne nka wo mfa mo bɔ edan no ho e na me kɔ sa ensuo no tinsuo no kra me kɔ pan ba akopenti me kɔ ya o frɛ duro no e na me meje me ho tena ne bɔ ma no so zeni nua ma mo so firi afuo mu ba tini nua ma mu hu me no e na omu be yie dede wo fie ho no ma ti yes am so me kɔ hye edan bi mu e na nua ma ne be yie dede wo fie ho no ma ma mfi wo mu ti omu kɔ mo kɔ bo ga na ma ne yɛ omu abeto sɛ wo mu nua no ene me wo ho be na sɛ nka ga ni nya abotire bi sam ga nso me ni ye free ga na nya abotire mi sam na ga ne kɔ be ma me ne wo ho no ekwa na mane ese ni kunu mpana ne me e na boy ne susu ni mijaye nti woni mijaye na ese me so me nkwa abonten enko fa mi se woni mejaye de ese wo su kunu no metale ho na ma ko metale ho na chese sabra no a wo be hu wo no a wo ko bo ne yira mane no na woni ne nya hwe na ye nya hwe girl so na me ni ye free e na ne ho don so nti na me di ko nsuo no ma okunu no ti na ese nka girl ni bisa me e na girl no so a me bisa mo firi wa no so ko ba bia boy na me ne twempena ni fie ne ma me mo ho to okwa ekura wa nkoto boy ne ma me mo e no okoto om ne so okoye dede na ne ma me huri ginae so o mo mpene ma me ne boy no entena ho biem na me boy ni dia ne me so bata e na ma me de bata ho ti yese bia me pe na me ne boy no e de tena ho ne me ne kula wo kula ma kula na wu e de na kula ni wu ye owu wa me yam ne ekoye me operation wunyi ni sa na yire ne bo wudua e dua body ma ya dan ne bro be fo e ye dan no bo dua yankwa oba na odu okuna da se wonu okunu kokokoko e wo me ho ti wonu no onya ya o se utimi ye be ma fo ote se wo na nya ba bia me partner wo nka me de wo ye den ene yesu okunu no so ka kire ne se oba pa so ne di machi no e na ga ne bo dua no ne che se enya me e ma ye koda me pa chan ene ye koda ne dane ye nti mo ne ga ne nyina ne koda ne dua no wa nkobi se wonu no wa anyi antum nti nipa no so ka se onyi ntum ti ma ye mi se nti me de memela ne na ne mame that time so na ase enya me mo na nipa nti na no kwa na me de ase dade e koye ye ti se woni na jaya na da so tare ho me pa cho ye nya e ade ye bodua wo ho no ma ye nya ade de so no be wani nu ye me pa cho mi tie ade me pa cho kan kasen kan jo hnim wanya boso no kwa de obeka woni za ko wanka what's saying ade de so no be wani nu dia yi na de woni ho ntie ne woni wuwu awusu ni wuo ade na ede bula matali mpacho kwa no ade na ede we no ede hey Mary me ya fa me Mary Akoso ade me din no de ya sa dakam Mary Akoso ade nti wo ye me name
enti Mary de ayi ni ade ede e sha daka mu dan da bi me yanko ka dada na de me pe na pe kamente ha wo se de ayi bema bi wo ho a one ne tena ho a ommo onya wo hwe me ne me ba ne papa te wo na me nwo da me ne wo ntafo wa bom ya twitwa me nse kan nyina nso me ne boy we se tena wo ntene ne nsa kola wo me so da je se ma misa no ade na wo mfa ma me jo okrokro wajije wo so ye opa bia wo yoma wo na wo su eduabo biem onti menye me bibia bi nyame nti Akoma ono ankasa obo wokunu ni bi ma omo kodane e ma omo eye nti sese ne de kana kesema me na me nti me se obo wokunu ni bi ma omo kod asema me ken nya asem okay e ma omo kodane nti sese ne nya de se obetimi nti oba no woni se be ma ne wagya ya na woni se mda so woni se yo woni se mda so nti sese ya se be ma yiba o se friends eh me pa che be ma na mo ne ti ya ma mienu kunu ayeka ahona ka ba mu ezi sesu wakaso bewa wakaso bewa wa be obe peneso Mary Akoma FM se wo get that o wayire that o wunim ti so kaso bewa ro second wife obe peneso na se be ma foforo bi so ba wo ye single woni yire woni bibia was Mary mani jo me no beba bra me kwaye ho ade ubeka se wupe we nti wonko Maa Akos se dia oba foforo minim ni suban it's single craba wonpe na me se minim ni suban nti de mahu ni suban no okaso obeware me sa ware mienu de yenchi ti okaso obeware me ameware na kanere enti so ware na so san kohia another woman no wakaso opewo no so no so obeware no obebo amane abepere so si nyina yete won sa me kotu obi nti obi beto me enye bone wow good won twekura pecho dabi me koye ne se me won me ntwen kura oba no nhia me kura ntintesuo da be nkrofo ka ne ho an wo hia me a oye bibi nso me mfi no enti sese ma hyehyɛ na ben obeda wo bre ben okoda na yere pani ho oba me ho week oba ho week nti otim beta be 1 week okay but week bia oba ade e dese woni ubewu a to asoma me ninemu nante ninemu ade e dese woni ubewu a ninemu ene obi kunu Mary Akoma se de hu se efe hwe abasa hwe wo nofo hwe to na wo edun ha no se suban no eyede ya Mary adan na unyai wo bi de ma no na wa kasa wo mpewo de ya obetina ho kama ye bompa ene mema no ma ho kan kase ene mema na ya sam na wo kan kase na menti ya sam fi se obekọ no obeyi suban pa de a che fe bekọ akọwi a che wo san wo ba no kura de on fi wo kura wonu nya bi obeyi ska ma ne ba obeka to se ma kura no so papa nhwe no we no so wonte sa onye nyi mu ma say na we ne bo amu ahwe no wo ba so akaba akopɛ na woni na wo de apart from your free mo no monsan enwobiem okay enti na yemra ye fiewura na so wo bi ka asema ma na hyew now wo so betumi akabi ama na hye enti se de wo ka se na pampam se de etusumre no na die enti na akoka se enti na obe se mepe because no nya tem didie Maa Akos se oka kire me se me ho mema bebe me ho kankan no enti na ma am so me ka asem no so no be se wo pe ai sam so me ka de be hye no wiza me oba ti me agina ga me se me hu nyanyan me ho kankan me na ma na nwanse di mati 7 me tu nsuo me twam nsuo a sam so me ka de be hye wo wiza be ma wanti mi anwene se oba da wachi enu akra na me kope number me te se ye se na yiro ne wu mienu ansa na wo ye ne ho ade ubiza me bonu dua ma ko nkenya no me wa dansefo wo ho me wa dansefo mienu wo ho efiewura na oto na wo hwa ne ye ne oye na se oyada wana ma me kura de na no wo yes ana je me nsam onye obi okasa na wo mpani panso ti na no no yes ade no me kura na je me nsam e bia wo ye ne bibia ma na fo me nya hwinti ha na ensam ne beba abepie se ma ye ne bibia bia ha ene beba abepie apart from ukunu boyfriend ya wo de ne ko hoyi uta de mema kokoko me pa cho de bi me fa be man ko ho tidi ntro be ka so ho me fa be man ko be ma me de ne ko ho ma ni odi mi TV board an ho ye ne wo ye omo decoder board asa ena me yeda asori ana me ko foforo asori ana me ko me yeda ne ba me ho so no kra me ni nya problem
ena menene ya aka ada no ba pebo ade na me diskama no se onye wardrobe mame ena wo diska no ada aha ena membe ka na dane ntokwa ena obabu mi fie ho ena ye nti nyame boa ya odi mi sika mame no ena mene na ya aka men kasa no ho okay enti se ide na wo hwehwe se yenya ma wo ne fie ran ntem asem me pa cho ne ya me hwehwe ne se o se metwem nsuo afesu me tu nsuo ena me ye tutu ni ba me ho kankan me na ma na wansi na di mechi mpese obedwale me ena metwem nsuo nso omra me kire me omra me kire me sukula e wo me ho ena afensu so wo se me hu onyan eno so wo mpe spray ni nku papa e ma me nkwase wo san so wo besan akume ena afensu me 9.3 esa wo ne ho ekum ne de no report ya ma police me pa cho da bi se me de be ba ha ni ntimi nsan ko report so e ma police efiura ya wa mo akode oba no e ka ne oba merebo ache de wo ka no yanyante wanum wasem enti yentumi njaje nkasa eye no kore anase enye no kore obi ani wode ne nsabonkum ba che na jakwan obeka se obeka de eye ema no ebia ne su yenim una onim enti be me na mayante wonka ansa na fia daba enti sade a ene sade wo wasi akase die na wokan ye no ne bufu pampam se de etusu mi eno na ne bufu ye no sikadro ne de na ne bu afu good wo wase wakwaji sikadro bu afu wo so enya wodi aye ni papa bra enti sa ye nso ye be sama wotufuo ho na wo be kire ye bra wo nu sasabe na koso akuma mu wonsuo ne to afọ wo ye dwamanfo ene wo niema me pa chaw ne hunye nyan bra ni entrance enti sade ya sade sikadro na anya wode no we so anya wode nti wo de fa ba bia yenso yebesama wotufo ho na wonso akoyi wa no wadawroma bomode a na ebra na chese yemfa di akanyina entoa eso aya Akoma 87.9 FM se ne ya bone se trotro na de amamo no enye ize eno timi se wada shane so Charismatic Ventures ode Zahara no pano ene de bazar me shane ne G capsules eno ode aba bomode a wo yoba ensa wo be ma ho ekuro e wo be ma ho be ma no mu ayemre wo tumi mu adwuma ye wo di sim na koa de wunyie nie Zahara me shane ne G capsules oba wo de pua wo ho ana ekuro wo be nim ana sansan e wo be nimu eni ma shada enye nika e wo ho no bomode a na shane so sa enei wo so obenum Zahara me shane ne G capsules wo de mesha no ensuo no na benum G capsules no wonim wo de ensuo no G capsules na ye adwuma ntem fa mesha no enum G capsules nti wo to atom yenu wana montafo yade ni na awe sa bi immune system no Zahara no pa kwa brochi memo doctor ede sandia no yade kwa ne se yade ko wo mo eye order ne so mo ye order wo Ghana wo te wo ye den Zahara man capsules so eboa bema ene yenua ne ye die nyina enura na twom enu ntiro bema dia wo so bema mu aye mere wo ya Zahara man capsules sababu ama obema no aye posi na agina so kama na emu aye den enu nti woni wo yire hia feeling cool feeling bam no age bi mienu anopa mienu anwumere hindi e ba me malaria fever typhoid jaundice honam ya diabetes obi odware wi ano no keka no wo ya hindi e ba mesha o kan shi drug lane heba pharmacy chemical shop bi emu enye na 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 0246 0248 0248 569335 na chasa onsaka Zahara enupa no ebi na yede ye story ebeto aso mame nkwa ne wansa mame memo ha na pom te sen Yesu adumo mpa chom so e bibia bokọ de Yesu adumbo se matene nka eye tell story ene yede to amoso no na nsa na no ye twa ye ho abasesi ne mame usu din de sen me pa chom mame ya ba be din komo enyiwa fidie ne mfiri ha ye wie tell story a fourth story ho yanko abrantie we It's a job opportunity for you to work outside the country. You're all going to Europe or US. I believe you're very happy about that. I have a friend in the state who told me about girls that have been deceived and enslaved because they want to travel abroad. Maa Akos, US and UK. what do you make about it Going to the village and make sure you bring the girls and the boys.
ba adansidie no eche wo mama yan shade bi me waka pepe mame na yenkɔ ne fast fato so mame yade ne ba ye ne enie enti fa pe enei na yenhwɛ me pacho di enti a mu bua ma ye hwɛ akora no little munya dance die no enie dia mu bebɔ mpa ye agusu na mode ba no di enti anyame ya mama no enie na wonim na me hwɛ de say little kwaku yadin ba foforo no we say no na asa wo ye bromi aswa ye kokko yishaka ale no me ka me see yare nko sana ye yare nko atwa ne kala kokko ni na sana yare ayare watch ebra ne nine no ni ti no we no beba later ne nine afeyi aha mu no we no fa be na chire we no fa ma chire na start say to twena ya beniti no ya ti ko na ye ko na ne dia ya no eno na meta say ye ti fu who difference ya ba mu yare nko eno na me person yare nko na enti akwani kokko no na nye kokko yare nko na beniti o say na ni ti mi ne kra so no to ba din say me o say na me catch us na ko na ga so ye kokko o say onye kokko yare kokko onse yare no enno ani pedua no so he de na 9 ho ya nimi enu nyina egu ho na ti kwa no oba first no enei se wensu a se wensu a eni nei e ba to hwe se aye areho enti se wo sika ka ho bi ena kwa no etire hu kuro no ko abaye se ya wo besere wo Yesu di no amen wo besere e wo Yesu di no ko fo dia dance di e ba se wo su benya bi 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 1462 0245 30 1462 fawodie ebra mayentie adasidie baako a obidia badio support little kwaku na ya hwem yentie adasidie ya wadano na mode akwara picture am zatin sana master ti kwara me na me hu enti me hwe na na me so discount mo nyina 150 mi sade so na me kora me koto no na me de 26 na kana baba sene ya bofrey mama awan wasem make us me bab me first born onye 2 years 6 months ono so yare a sem Monday and Tuesday me nkoko akutwa chest street ska why din as we trust them no mama send 20 me say kam send 50 cedis mama na send 20 e ma akwara no 1 cedi nkura ma nyawo and about 5 o'clock no 5:30 wona mama me nkɔhwɛ madam for America wan so send ska me na kaskasem so was send me 420 cedis say me fa anye TNT say agree of sanam fa kan ko what is it 20 cedis me ko send ye no manya profit of 400 cedis which is of 200 or 300%. mama say mo kasa awa wasem cc ene de na kwa mo monkan de me masem kwa me hu say me kan mama mintimi enka enti we du wa kama me dem fa hwa akona just akora mama na me sha na lu ukri waduma mo ye na msa akora na ade pabu ni tudanka we ni zedi e pa de mo man Ghana ene mu nyina we are honorable or your assembly member say dia obampo ne dia dance ya beka se ma na pastor ya pese o ma phone honorable minimum ba bia e ma so yo audio no and what send them enti sikano a na dan for no all expecting us 20 cities no send all expecting na dan for the man o send ka send me waka fato so ma me fato ani sikano maka e ko suru wan ke be hu se enti me nko so kaka ma ye dabi aha ni yen hwe sika no okay 120 enti o send 20 cities and when you 420 no kwa ena da so no nti wo be get 75 pesos that eni panu a wo de sika no so bra no me pa cha yen tie ni pa no Fawusu ya because fabito subi fano and I photo ayibish na actually we are very jambe okay bye bye no so what me say enu ti won so bomodi a for what dance fabra ye pese mama ye pese mama de ye ye pese many people say adoye ye enu so say obu ye mu a ebetima ye wo akonya odi break it bia na kanya little kokko de ba ha mama we sika mo nipa abia dance na
20 million. 20 million. 5 20. Ama ya nsra se fa bibi ebia nka sa brei ka sa break ni kada kema honorable fa wo dia honorable 20 cities dia na so we share no kra na akosire ni sika he no wa ma obi afei ansa na ye besa kwa adanse dia to so bienu no waka fa ne nan no one tamo oba ye no na hohono no nefa de no oda hospital na aye fiafia no nefa de nei ye benya Akoma FM. okay me pa cho sabra behwe me si sabra na behwe Friday no me fa little kwaku 2 minutes na me surgery ena me deni man na akua me deni na akua me pa cho wo no ye deni ba ye no foforo no ena na ahohono all different ya deni kwa fa no chi ahohono no atwetwe ye no ena da hey ena be hwa little kwa na ntu me pa cho bra na be hwa na ntu na cho kwa nya na ntu what me pa cho bra na be hwa na ntu ada so ni ese na ye de aguso se be ya wo be hu difference no say me we say hey Akre less than 2 months 1 month na kakra na mako e ho na mam adofo aboya me ye ana misisi sikani ho a sikani egusada mutie yedin kan abom 2 stories nti yema yabedwafo emre mu na fe yemfa 10 story no entoa so emfa emamo yewia na chese ye 5 story so ho eno so ne de ginam na yede amamo ene de sa pepepe ena ye kono na nekua je adwana memu akwa ba wi ye na ma na pom to say Kristo adom boko na so we nyame adom ho ye oho na brinke sa no oh ene nejai Pastor Junior ya empie ya empie asa empie asa Carlos na no aye he I even to be here. Oh, best friends are there. I said, Miss Cahem Bottom. Go, Miss Cahem Bottom. Oh, they didn't open. You're 20. So, yeah, you didn't come on. Yeah, 2020. And 2020 peace and community evangelist Akwaba nana yire Akwaba yede nyamias evangelist yehwe ya ye 2 stories and Cecilia Roots edi ene din kan na fe yemra Mary so Roots na meme bia bu no kwasia no kwasia bu no be fa bia no bu no kwasia no betima yesa bia na ni fear den on say bia na apam bi da ni fear din because the oga kan de mu awram na utie no nko na ma de o nya na say na kuma emre se meboa nipa ba ma nya nipa bia na yeboa na sa o say wa we de ye fo so say at least wa fa be ma na bi a o tra so be shape no ma be bro wa boxer ton singlet nya jadi na no yo modwuma o sa fe be 5 years na be ma wa po fine wana ma no bi ani de kire ano de ye mpo na se ye nkasentia ba ansa na obe sa na yo ma na be ma no huru be ma ko oye enye de okoja okwe ma akwa sa adwuma na ma no di o person no bobra na me ho nso na kwan na obua no eno ho ba ko fa be ma bi on kwanche be bi ase me invest we ne mu na da che e de o mbebu kwase ade bi o che se ene opportunity for na do so ono o pe be bi adi ewu to onya ba no hu se ho agun no de a o so adwuma we de che se de bi eska ba onsem ko so bi o de da funu a o sa eye esa ye ase ne o man de mama de bia o be hu sika ni mu enti sa no obi ba on chen ni motive park ase be yeska enti I think say sa strategy na o de nam no de emwa no o abadaya hunu be ma kura o ko fa no na waboa na obia no ni asem but obia na abesa oboa dia obenya problem enti I think say no but be ma no ne ban ni na ide so be head ba enye so oja gu no so ni ade enti 100 million ma ye kofo mo
yɛbɛka bi aboa bɛma na 100 million saa 102 million ne deɛ 200 million 100 million for okay second story na sɛbi na habon ne hansonso deɛ ma na yasemu I think say if you run mama bibi baby I think so just say to because if you run bibi or pot pa e bia marry ntimi nwo ani nka ne yie nti ye nye marry asem no entum for now but the best if you run say anu yie bi owo bia wo mra na at least onu so mekere from because say the attempt na kwana no wo hye mama anu wo hye na yentimi enye ne yie mfa ma wo me da say again Marco your first story woman wa mema for se 5 okra no wo se wo mu nyina enemi tu man for okay se wukọ na woni obi kwotwempene mu eden aburo so aya afe na se wuhu ni pakora gine mu na wuhu de wo pese wo ye na ompese wone wo betena mesrew onye wo ba okay onye wo nua wonim ne ba bia mumienu mu behia asem wo bebobra na ompese wo di ni beye kunu na wono so de wo beye yere na wone watena bobra mesrew run away okay ko ne mema ni bia fa ye ho adwene se obaby wo ho a oba we de yemedidi ne ho na onye medofo na me wodofo bi wo ho eho de medidi ama ne bi adi enti mekọ akọje ha kakra na me de ko we ho akọhwe no na wo de me ne na mo ho na ma defe se be ya medidi wo ho enti mesira ma binom woni akoma nche wo bia se wo akoma anka wabusuafo nyina agu ho ma akọ obusa ne se wo fa ase na wo sende ubi wo se na ono wa behwe no wo fa ase na anim no wo sa afekire na anim no wa hwe no what start 7 million 10 million 1 million na watche bema 1 million hey oba besia ada won is 1 million ada is 1 ada sika 1.5 Akoma FM ada wo yoba oye wo maame oye wo die ya bema woni na etwempona na bema na sese wonya bi ma wo bi die anase wo ba no bema wo fo ne ho adwene na wo ye adwuma na wono wa fo saa wo mana no aduane adi wa ma ase aduane adi ama ne soro aduane adi ab the box nyina abehye ne turu mu nyina aka ho na wo ye we nyina na me wa akoma pa me wo wodo ene ye de wo saa na saa wo ba ha na nse de ma ko di ni wie ye nyina wo se o se makoma be ma na saa ba o mu ni wo ba ha wo be kai na be ma ni diri mika wo sheda ade na busuafo diri mika se me ba be pa che no wa ba betena e na wo busa ne se e ya akoma pam me sa ne be ma ni di nkomo wo ti asema ma ko kaaye no de wo ka kire no wabu ne be onsan ko no onsan ne nkotena se ene baba de na akoma ne na adwene ni nyina ate ato nsuo nim se te ye ba huru no roro ho na wo nam ho wo bodam enti wo koyi wonko no kototo na brabo yie ne besi ne su anke ye hye ne ma 100 million no ya omunyi o mo adwene free so na wo munsuye nyansa wonsem nim na munya isika no ye gi sika nako obi a wo bo ho mode na discount to 100 million e sika na so nya sika wo cheki sika ya ba ye me kasa me cheki asere wa wo baka buru 300 million 100 million na wo betena ha beje no eno na be ya wo dayia suye nyansa wo enne se wo ko no wo yo ba sima wo nya nyini ye ohu efe kama wo ko gina pintin na wo ye adwuma na wo hyase abobra na be ma hunu wa wabu na wo hu se wo wa hyase abobra na oba odo ba be ye wife na jan se me hwe wo na akoma pa de obi awobi enti won hwe ne hu yie na nne onsua de mfiri ha na ma ehwe nyina so nsua de mfiri ha na be boa wo mo ma ko second story yanko mesire fiewura efiewura awo fenso awo ne wo yere netie ensem akoso asem so de bia meka mesi aboa bi nchi aboa bi nwia na nkire se aboa bi nkode na maboa bi enum no nko wo yere na de baaye wo yere ne obai wo mu do mu ya konkonsafo ya je nkonwa wo fie e na pemtem twamfo je se wa nko ne ye ka wo sane aba ne ye wo ma bi wo ha wo mu de mu suban ya no yesi ya nya hwe omo de adwuma bia ba nya wa mu adwuma
wu twa mu ani akwani aba wo ba ni asene ni age ena dwuma ye di ano no ensem wo waka dɔɔso enti mesida wo di akoduru no wo ka bi kyerɛ no ena wo no so ka bi kyerɛ wo enti enye nne ena wo ba beku no obi nkwankuta obi na wonim sɛ wo ka kyerɛ obi na ye wo ya na wo no de okobie na no aka bia wo se me de menka bi na meku wo beku no wo ye de ku no enti nsɛm no ye nyini ye ne wo ka ni nyina ye ntena so mfa ye ɔno so obi apampam sɛ de yetu mmere wo ho no ɛno so nya asɛm ketewa emu edu wutumi ahwe obi apampam a na de ni mmere ama no ɛno so ɛya enti na wo so waka sa asɛm enti yɛsrɛ no ɔma asomdie mmra na ye nyina ye ntena se na ye hunu kwan a ye bɛfa so abaye so me ka kyerɛ no obi kunu die enne na wani agye enne oyemi yie ochina oyemi yie menya oba papa mesira kopɛ wo die wonya oba fo na wosi ye wo kase wo benya wo dia wo benya wo die enkota ho ma ochina ye meku ohwe ne wo ye bia na nya fie rei kra na ebeku wo na obi na eba beku Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo Fertility Herbal Center mekafo wanu dia masisi Dr. Mafo say hey say bia wawade na wo ma onua ma ne nya wadwendwe wate wo die bomode na yi atia wo no kunu mo bra Dr. Mafo Fertility Herbal Center mo ba doctor wo ya de say me say womu enu womu nyama awafo a doctor ama wo manyama eye bebre adanse nu eba no ebra dwene ntiase so enu si entene fie nya hoho mesra bomode ne bra Dr. Mafo Fertility Herbal Center ni yentumi emwa bema waye mre low sperm count or the boss for 1 minute 2 minutes na wadwon so nkuruma mesra de ohia eye Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo Fertility Herbal Center yendro ni nyina herbal medicine and ye de my Bible say no aduaba no na ye fa han nsa ya de ho adwuma ena Dr. Mafo Fertility Herbal Center ye yo no na wo ba ye num so eboa de eda fom se moto te se achechede na ntie no Dr. Mafo Fertility Herbal Center wato so eseso atie bisa abase ye ben the Presbyterian School no bomode na frɛ 0244 411099 0244 411099 0277 741618 0277 741618 Dr. Mafo Herbal Center awo papa evangelist mame mini abey min tunufu kakra bi so be fa be boa no na on pesofu bia nyame adum rade adum ne nsa won so na on breki sa de no mfiri ne so na so fu Julius o kase obu a eyen sa owo humobro so obaboa nipa but at the moment I want boa nipa mo na nsa sia na sifo na eba san so mo ani da ho entim ko ba se mema nan opaje obi afiri futuro ede na tena konyam no do ono so do atena futuro na etokwaso se ya no nipa ehwe hwa wo mu hwe nyina amanfa fe na amanfo be take opportunity bebre be basa nwantene but wo mu ya mpataku enti ebe sere nua bare se sabre o manani na ho papa eni da ho mo be boa no amwatimi akonani mu abrabom anya sa be ma bia bobo na kwan bia no oba be hwete de waboa no se wo boa no a we ahwete ko jeje evans DJ jeje so be hwete wasa kwa anwan aba ha na ye bihu no sa busua na trase na busuafo nyina agimatu okwa anwan aba finally o meye ho ade mpo sister ye ka kire wo ne menni abusuafo na tie fa humobro enware enwu nipa mobo sa ye da be me ya wo sa kwa anwan aba yi o de ade a wo be ye wo no ye be sra mu ani na ho na yeso nuama hwegu a ena hu se de yesihye ne fa nyame na ya adum nwuye nyame ya adum wadwuma enseye yesraw gada pieces no na boa na tena se ye wo sika bi di babu obi fa boa busuafo na jikinkire kuntu hwane ani nchi na bako o ma mi nuanom wo ho o mu ma wo ho fa bi na boa wo o be wo fa na di wachi so se ye no bobo sika kwa no atoka amofa so fa ji kwa na fa ye adwuma never heard ni anoma aka enkenchen na wo de sa to pan na ya wo do se de yu
we ba no obefa ya no ko we ba no obefa ye be serew mo ani na ho na hwese de obeboberi na sa brante no so na dwin se obey have mass obegigi mercy di no ne life ye jeje o life ye risky pa fanboy sumuntua udidi ma ho we se wodi di ne ho anya sika enti wo de ko wo akọ fakọ oso mfa ho nchew Akoma kisa wo be patalo ansa na odo wo achew enti hwe na mama me na koma nra ye kan hwe na ma sister akoma nto ne ye yenka se brabe ware no adwumbone na adiba because ya fro wa so mfa ofun kwa wasa adum no wo si gisi adi caterpillar ne betu ase na we ka se mu se gisi adi caterpillar ne betu ase na wo so wo se abusiafo na so se ewraba mo adwene na wo okay ye besrew Ghana for man so nhwe ne ye ehumaboro no a enka be ma kwa kwa ware pank enya hwe kanyame na ya wadom mo enya oba se bi wo ye adwuma tinka boa no ene ne nko na ne ba ne enka nsavio mini madamfo bi a ne yire pomade onu adwuma seye onko no oto sister ne pomade wi a no otere no mo ade wi zip Adam and Eve no who can I do amode me friend Adam and Eve oh okay boy ni sisi wa ya de safe no chance de to zip wa ya se wa pomade on ne yire na pomade entinka ye bema bra form ne beboa ne be yi evangelist na second story no ye besre girl yi ade adese anu bewu a ene asem no kan ne yemi oba wei obeta wukuru ho a just ye besre no won sesa na dwene uswa now the nkrofo okuru what a shock one way emperor three so that sa kasa ni fi wanum na ba wo ho so na ye adwuma na obi ntrase number 1 ya me nshira papa evangelist na ire ma first story no sister no ehumobro se de nyina ye ka no ehumobro woni mu but emema no na omutima edin na mebusa se aden na memma nan na omunyina ombediska na na omoko ma yansha de ebia na ne homework onye ni ye okay ebia na bibi wo ho a emema no omompe onse ni nyuma ni ntina ebia time e wo se onyama memma no onya sa time no enti so no so konya no baabi a obediska no no wako sa na mimi hu no menka se sa na tie de ba sa na mi hu ne se oye owo sa akoma ne se me ne be matia wo se ema ye kwa awarepa enti ade na be ma de oba awarepa nka enye ohu wo se owo sa akoma ne se me ne wotia ma me nye wuye minim se me ye oyi a wo beka se de bia ema bi o ha ye kwa aware a yenim se be ma ne ye a ye beka no sa na adwen ye no but me ma na amfa sa adwen na amba e na me ka se mimi hu ne se ebi nso a be ma de ne ma bebre ne de ye che be ma ma ne tena se ebia na be bi wo ho no ma onye ne homework ye ti me sha ne se enei eniema na hwiegu onya ntobase no hyehye 36 years de onyina hi bia chese ontimi nya be mama ne nware ne bie enti say no eda no se wanya broken heart broken heart ne do onto ne bo say o ma miensa o ma na ni nku ne ma no ho o fa ni sika nko ne ma no ho on save na on fa nya bibi foforo den ya kakra nya me be yi ne de ne mfempade ankasa ama no a ono de on ma ne ne metwempena o obeba ba be ye ne ho ade 100 million ne de ono eda o ka se sika no kra kon fa nya hwe so asema hinti Akoma enti na oje enti esre ne jeje wo de bra na de ebia na oba ne de o ka no ebia na bibi o ho no wo so be count de na ye hu se esesa odi ne sika mana fama no na hwe oba na bibia ento so na second story ne de ade de wo ya bodua mo akodane wo nwe wo ho ntwe wo ho ehwe oba oba abaka ho wase esi akonko na o se waware a mane nko na be mane nya odia eye wodia minji ni sanka ware ne bese se konkonse ni konkonse mu de oni onso oni adwuma ni ntina odi konkonsa wo fie no tina na oni fie ru ane yire no e ka bom no na mimi hu ni se ebia na bibi wo ho eti na ma efie ru ane yire no otu kwan no anye fie ru ane yire ne de na e ma o ka se ne sa de a otu na fifie ho no ene nsem na edidi atam na ebe mu no me ye sure so oni fie ru ano just a few run about Sunday, who no crew. I be wo ho because be no identity fear betting me out to a bar hosa or bar one order. Now, all 20 hosa, none of them is one way. It's a chain fear, Branebe you one. Branebe you one of papa and I remember say,
Josie Fashion awia wono na shematade efri dwada de kosi fiada Josie Fashion ono ene pam mentade nyina ede ma me Josie wo bom so woni meet me the sports no ene di enhwene mu ukwa wedding engagement outdoor party Friday wear watade biada ontuma biada pese Josie empama wa obepamu style na eya bomodi afa WhatsApp no we de WhatsApp no a obekire na wapama ma fefe kama ne border from 0243 433-465 Josie Fashion 0243-433-465 Josie Fashion 0243-433-465 yeah work and pay bema yeah wo tech ne bomuso area ho wa mo ben bomuso ho Akoma work and pay we yeah bema with the bomodiana echo na yeni wini nkomo the plus beauty Dr. Bettina see so can say ni pafufro bi ne Dr. Yemia say that be shasoro mi hu so hwe mi ada say this year the Ghana most beautiful ye nyanye ye diamond ye nye GMB ye ba chi wo mama Beatrice wote ye nye Dr. say ye diamond yo ye nye ba ko ye obi an contest no ya ni e friend say mabo on the push on the push Maa Beatrice on the post Maa Beatrice mo fa word I want to hear about ti akase dey crowd me ma dog Ghana most beautiful on the post into the plus beauty shop on na I am a rig o ma me rig chef fe kama na enwi bia be hu sesese me she bia no the plus beauty shop bomod ya wo mo stadium ha wone Unity Oil no ne din hwe no stadium pedicure manicure papa cure sister cure wo fa cure bibia wo pese hu ye bia no wo mo eye bi e wo the plus beauty shop ya ye wuti ama no ya sign your makeup e de account fe kama madam no onim ba bia wo ko any makeup o be ya no be akobia no wonim de obe ya ma any tira wo de be hye wo frɛ 0249 155 776 the plus beauty shop 0249 155 776 0249 155 776 our stadium one Unity Oil so of how tell me no waka I know we so for atade waka you say the hundeka yo wako we chia otiefo na ya ka chia say grow fine de nyai no da bia ya nkoso ne nu grow fine no se de be ya ye be kama da bia ye ba ya ka ne say grow fine de kokoo na aye se de be ye be boa amma ni padua na aye fe na abia bi ntirinum ama ntirinum mu mogya so atimi adi afrusa ne yiye se de be ya emfa yarewa emre ye nti gi number ni en kire kwan a ofa so a onyare ye grow fine sanity 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco doctor ye fo mo manum grow fine ye yi nipa 100 isi ho a e bia mu mienu pe na afiwe makọ hospital if you say da bia e kan say umoja na eyiye na umoja wa hoden immune system wa hoden wadwene ye kama na umoja de die afusane a yare de yare ebi mo if you say nyankopon ye nipadua no wa ye ne say ono ankasa ensa ne ho yare enti yare a eba nipa no so no emu 80% yenya na ye de ma ye ho na sa 80% no so yenya ibetimi asa enti ye umoja ne ye a bibia be kama emoja ne dwuma titire wo di ne say onfa nutrients enuane a wadidi awie emu ahoden emframa wa home emu ahoden efred oxygen enko nipadua na kwa nyina se de be ya nipadua no be grow fine na mra yare beba emoja mu ana ntirim na ekofa yare aba ne se de be ya yeka no omoja anyakopon de ama wa de ti asase so 1 gallon ne sa 1 gallon eni kwan se so te ba kokra eni kwan se broso so tia ayare friend anemia yare kese wa hwe ye di wo bebrew ena bro so a polycythemia vera eno so betimi di stroke abrew edura my kria mama wate kosi koden koda nti wosi enya ade betimi balance emoja no nti wo grow from emoja dro no se de be ya bibia be kama na mfa yare emrew nti mre bia wosi enu grow from emoja dro no na bibia ye kama na se de ye ka no emoja no so ono a wotimi yare
septicemia emu atimi wura wo ntirimu ema mogya no yare eno ne ene wonam ho yese no ani na wa ha wo ba ne wa firim no wonyare mesro saa yare no ye yare a eku nipa bebre na wonyare ene wawu no septicemia ye mogya no esai enti ene no grofa mogedro no se de be ya bibia be kama ene ye mogya so de bia me ka se every 120 days bia red blood cells expire esa ana ehye na esa o so onya foforo di shape na asana kran eno so problem esaye o se timi free nipadua num free nipadua num na aye yare na abadide wani so na efe ne join this no efe ne bilirubin o se free nipadua num enti wo hwa obi a wo num grofine na ana wa hyase num grofine bia no odun so ye yellow tese eyi saa yarewa join this no man efi nipadua num se de be ya be mo aye kama timre bia num grofine magedro se de be ya bibia be fine kama the number na nkoma na yede 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco moja ne ya ne ye se de bia mekano no na unompe atenten na ewo mu no ono ne we moja no na saa dompe ni nia ho odina moja bia ba ya bia enye papa nti saa nompe ne o se onya nuane di o so wonu so nya aduane di aduane a ohia e calcium collagen ansa na dompe no agina brane di sa calcium ni collagen no aye growfine muma enti wonu growfine mu a se me kase mu ye me ya me dompe mu ye me ya me sisi ye me ya me mfe ye me ya honam ye woni nyina no etime ko to wonu growfine mo ye do na sa collagen ni calcium no wom ho beto eno aso boa o fresh o kase na aye aye agina brane awie no onu aso na ebe moja no wo be moja na ye chim na wom na friend maro no onu so ohia aduane bia ohia raw materials a odi be moja no ohia vitamin B12 vitamin B6 ina folate ansana watimedi aye moja no na sa folate ye research ai hu se folate amro fotwitwi film bia mu no ena om de ye folic acid yes into ni natural na de aye grow fine no e dua folate unyan ba bia se aduanim na aduam eno ne atwitwidi agugro fan mu enti wonum a won kase mu aye oya enti wo hwa aye nuanum mu ye sickle cells anemia omunu gro fan na omu gina brane efise ye moja esai 120 days no omu de bi wo ha 30 days na asai enti emo omu yare omu ta yare wonum gro fan moja dro no a bibia be kama na dia di kan wo mu ni se wonum gro fan moja dro no na ebuwa yi yarewa efiri wo mu aduane a wudi ebi ka wo mu enti wo hwa wo fruit mi ye kese eye gas ana asrade na be ka wo mu o so wonum gro fan no no ma bi wo frame antioxidants eyi ni nyina efiri se de be ya be mu agina brane enti wonum gro fan moja no otimi so wutimi ja onai kama na wo twe etwetwe srade amda wonum ma bia wo ye fresh ye hu a wo ya babawa ana abrantie ye dum gro fan moja dro se de be ya bibia ye fine na ye moja ye wie no a ebe fa ntrim ne ho na di asem ba no akoma na pompia wie na ko fa ntrim bi e friend actory sa actory ni kwa se bibia fam ka emoja no a edi nutrients ne oxygen ne ekono nyame anye wadom ne srade be fam pe ayare low density lipoprotein ma emoja ne nkoyie konya koboko nti wo sa akoma de ahoden foforo eni pia emoja no eno ne yesi wanya pressure bp nyina de chere no koda onyame ase sciatic pain onum grow fine na ejai waposo ade ye o ya no nyame adom onum grow fine no eko obi ho odanyani a obekase yabo no onum grow fine mojedon akọ nunum grow fine no se de bia be kama yenua ma no menstrual disorders nyame adom ye num grow fine no ene bibia atwa de na emba de ba na eba totot de ba na ya wom de ba no wo kam nyame adom ene bibia ekọ ye num grow fine no se de bibia be kama obi gari wi a na woti ne ho misra wonu grofa mojedro no a bibia be kama nyame adom ene ba bia be fa bia benya grofa ne bia to ukonkran mu a obeko grofa ukonkran mu a kinswork heba obenya bi tinateko obenya bi ena nanaboachi obenya bi ene alo heba onu so ajibi obenya grofa mojedro no ukokaso ha dependable obenya grofa ne bia to asama fo nyina ko Equus Pharmacy mbenya bi mo ko Little Joyce Waterma mbenya bi Madina fo nyina ko Enkule no Kingswalk Heba mbenya bi akoso mo fo nyina ko Mr Yankee wo mbenya grow fine insa won fo nko boachi ansa nyina mba bi bia ene ba bia be ko bia mbenya grow fine mojedro no na de ye kire se ye di koko na aye ene ye dro bi e friend zainto xylodis ye di afra se dro ni de
manage stroke away ho yes ye ma onye stroke no ye ntwen ma onye stroke no num go fan na nyi saa hawo ni nyina emfiri ho because stroke no yare bone papa yenu num go fan na yenye fine yenu num go fan no na bibia anye kama se de be ye betimi akoye nwuma so wo ye obema na oba na wonni atenka sro num go fan no na atenka ya depa adenka ede yenu num go fan magedo na bibia anye kama emre na so ntie yenye number no na wo nkyeremu bia na asembisa bia na obisa go fan last year G award sanatie edura agi award ede na apese yen kan fa ho nkyere ubie mu sanatie Doctor 0244 59 65 32 0244 59 65 bako na lete kwaku ne wuce oh nyame adrom papa onyame ayebi ese wanya na ntuo gina so sanati yo eni ya ma chiara ma ye asande ni kani bi aba yo leto kwaku papa sanati ese we pa grofa atade ama no sanati ni asade che because ese wire star sanati wire star oduru ba e man no cross start ko no ya ma me bi wa so kwa ba sanati wo so oba ware leto kwaku eno me se wo 40 something ko 50 akwa ebenyi na ade na abego so oba bi she sade e de so no bewu a sanati entie fa na ma no wadi obi aka bia ba wo so fi why sanati leti go go be fi sanati yo eda ye miasi go fine be mo ye fine amen wo peja ni mo ane ma ni go fine do no ano beto obenu ano e fine nyame adum to be fine obe grow fine amen nyame ko bia that's a never sense nyame insha papa ya da say Akoma 87.9 FM Dr. Grofine ene ye ni ko di nkomo e wo Grofine akache digital heba ye dukoku aye Grofine no ndam say you wine nyame insha papa yenkwe na ye fa care story no ento aso mame memo ha yeah new sister na apom etese wiei yesu adumo me pacho mo nso bibia boko me ho ye me pacho de nyame ase okay awiei ewie de boko nso enya boko sa yenkwe me pacho mi wie JHS 2004 yes in 2004 no ya results ne ba ye no na menyum ena me nso me ko school na menye nipa me nima de me de America tuo ne ball okay enti be man so amene ni wie school no me classmate na me ne wo ye enti wo frɛ me na ka kyem se ma me ya me srew bebre bo modian se wo beboa me na me se de amoa wo se wo kaka se si ase me na wonyema ade a me ma me mba ya ne se me nya school no mo nhwa wo ayi awo enti me srew bebre aburu so ye 3 years na kakra bi nso na menya me ma wo sa aka bi wo school num ne mihwem na me so oh e de wakasa nukure ni ena form mame enso akasa amate ento akasa me kasa na mejitu mu no wakasa na mejitu mu no afei nyankopan ya madom manyem mawo me wo ye me hunu hwe sa kwapem 17 years ewo ma na mafre no me fre na me se ade wura fi de wo kan ye ye di nkomasie enu wonti ma akwa ma me anim me mo fa nso ne me ma me mo de metena ase ma nkyere da makro o me ne wo ye me gie anim guasie ne haw esu apinisie me nka sai biem me bre ya nkasa me ma me ni nipa ne me boafo ena ya ma wura hosem ena me forso me nso me ba ne ye me ma me boa me ti akora ne ntam na me de bi ti bom wankran koye maid akwa sum obi ehye ne ba e wa bra mate me de ato akurase because of me ba ninti eno na nchai me sa akotena wo baabi esa akoye meat fa eno nso na penye me ofa bi nso sa de me ko baabi esi apinisie ho so amoa me sa ba achem ne nso no ma me amene ne ton paboa no se na wotwe obi timi ne be adwuma wonyi pe no okọ mi hia ya nkasa ni nyina mu no me ha be ma ne da enti me wo me pacho e fa ne pa kwasi oye de adwuma me pacho na adwuma de minimo attack he ya wo ma me de ante adwoja papa de ofa bio ejemenfo amu tie me konkoma na me ye JHS menyin se na menyem ye no ma akobọ dwama yo ma akoto obi aware su o de ade ba ye nie enti na obi ayi na so no ntie bi enti me ya no akra no anyini
so na me obi obedi Akoma me na mpese me ba ne nya me mudo enti Akoma bia me ne hyehyɛ se wo mo makwan a wo mra me nkyɛn enti me ba ne ma akwaya me ma ne fɛ no aba me nkyɛn Akoma we ya mu bia se wo ba me nkyɛn na me gya ne kwan ne hɔkɔ enti wo ba sa na maka kyerɛ na sale koto we dwom no afa ne pen no atworɔtworɔ no akɔ di dwa na ba na mama na yɛ transfer ma me na ma frɛw me ba se na frɛw akora na nim because na fa ya me yawudie wo me ba no ho ɛsɛ me ba na ba wiase na wa be hia sa ansɔhwɛ no enti me frɛw a me se me ba na wa be akora na obedi Akoma o wo de 50 cedi kura ketewa bi enso afa send no fa nya lɔre femfem nkɔ waso maame ya abutra wanya ne nyina me daase me de besende wo be da me sam besi Akoma bɔ de amakora na kɔ da kora no kɔ nso a sikasɛm bi ensa mabi okwa ne kɔ maniska o manage wonni ne tofre kura 17 years ya kaka asɛm no 3 days no kora nya 17 years ya ka asɛm no 3 days bebela mba nya 17 years ɛna ne 2 months o maame mo kɔma akora ne 50 cedis o mo kɔma ne 50 cedis no me pa kyɛw o mo sadi bia mo akɔ 30 cedi na kyere 20 cedi me hye akora ne kwan a mo fa so mo hwɛ no na wo yo JHS o be wie ebeto mre bi no me ba na esasi kom no ebe yensem bebre ena mafra wa efri o se me dia asem ko to o maame no papa nim no kra de won pa me ko atie me frɛ no se die won peke me ko ena se me de ne ba o mo frɛ no wo so o frɛ maame abona mane be si sabre me ntehwe enti me sra ni bebre me ni bresam ena me si Akoma FM o ka no wo aka homete ena aboa bi nso ansa wo bon a aboa bi amere wani a yensa ne bon okay mesra ni bebre bonmra kwafu pakwasi wa hutadi ni Batman bra ni anka sam no bra ni anka na sam akodi ayum Akoma FM bra ni anka de wo bia na ja ye fra wo maame da ye tena se ye ka sam na papa mutu nsagu so se me ka kira wo maame se me mane na wotu mienu me ka kira wo maame se me mane na wotu mienu no aduane wo ono kenti wo school mu ho etu an fa hwe me ba no ebosuo no an kira me fia me ba ne firi mu o maame ka kira me se maame ya me hwe akora na me hu sakora na ye moja na me ba ne nkasa nti nyabotere na me siyo mate etu me kwa se me koji mu aye no maame ka kira me se ne ba ne se yo no a na se de maame ya asasema bo na me se asem de bia ba asem de bia ba wo ba no nam ne so amasem aba because de miyama wo ba ne nyina na anya ne fe na me se ko obefa sumasi bi kura hye akwala na ebetom na bi nka beda ni ebeda jase no na nka ebia wo asempa bi ka 17 years 15 sem mu kwapem awom wobu aso aguso eho asem bi ehia no enti mesra ni bebre bia wo de onim na wo tie akwasi alias Batman mesra ni bebre wo momode ase obeba ni atena se akasem no okay enti wosu wo share akwasi no na wen me pacho na ya wie me fanse wie school no ni ahyehye ho eni ya wie school JHS anase me pacho JHS na wo fie sen me pacho me fanse me wie school ansa na me wo akra na sa menya 17 years wo na sanya se enti na akwasi so ko school ni bia na me pacho no your schoolmates me pacho me mate am ne te class baako teacher ni baako na kire yade ana na ne twempra wo ho enti wo wunyi say ya no de no ka kire wo minyi say na mpacho ka kire me say wo sira mi bebre because the results ne ba ye no na wo no wa pass na me pass enti wo sira mi bebre ayiro so aya 3 years wo me one sa no ko school nya sa ma me no papa be ka say wo mu di hu sika na ehwe me wonyi say wo wie ye no and the sister was ya hu wo bro ni me jimi me ti ase eno no eti ye school drop out no ko school wo je school na obe wo no ko school nyina wo kwesses eti wo ka che na wo force on hwan na nyem no mo bono me nyema no anka ye na me mo ka me nyema no anka because let me say mo be free baby aba wo be ko school be wie no ohun mani ase wo be ko school be wie no enye nkonyasie anko be fa kire kura ma ne me maame ahunu se ndi akora yi aha no ofirenti na be me wo mane no anasa akora yi aha no ofirenti na maame ya edi ne hu sika ba no ni nyina wa anya bi eti wo anwe JHS me pa cho bi de mi wie wo wie JHS me pa cho 2004 no mi wie ye no 2005 na me wo akwala no na wonti wo hwe zam sra nyemo me pa cho da bi breben because me pa cho 2004 na mi wie JHS no ti mi wie ye no exams ne ba na menyem aha exams ne ba me pa chai
results me pacha na menyam me pacha na menyam ti ba fo sua adwuma ma fo ko school no me pacha na ma je adam eti bra wo ma mem no papa bo wo se wo ne wan na nyemu a wan ka no wan na hwe wo sa bra me ma me fa kwanya we so da nase oye batampa anfonso bia me de afom ni bia no on fe nche me oye batampa because me ba wa kwanyem na won kire me be ma kra ne nyemu o how de me fa bi mu me so wo ne ma eye wo ho a eye wo kuro nu ma me tete o asema bokoro no obi ka se ma me ya wonyem na ne wan na nyam bi program bi na wo ho no ma me tete ma wom ni minyinsem nyina me tete saa na me de nyinse me de wo ye me de nyinse wo ye wa ma ye bia ma de me ye ye sen mu nyina ka preba ama sempo ama wo ye wonya 17 years ana mpacho o ma bra ne sika 50 cedi ne 30 ne 20 no wo ye wa ma hwa oh na sabra no a fisika wa fama wan fa bia ma enti akra no ma metru ndi me pacho da bi okay enti tama wunyi se ye no ka se memmo obi amane se woni no na wonu nkoni suku no asan begugu so oh me pacho da bi ya fia ho anka ye ho da because papa aha dai ma no eno oni oti kuma se ha eko school no ena me nso me wakura ase entimente na ho nka bi wa mete kura so aba wokọ ei na boy yesa wa ba wokọ sa ena me de nyinsen e de wo ye enti briben na wo ka kire wo no mo se abofra no eye asume pakwasi alias Batman dia me pacho me ofa yiri bi wi me ofa no me fa kwanya we achia no onka franso ne yiri ni wu ya me sa me ofa ne kra no omo de ato me so se wono na me ne wo me ba no na me ma me soa so ba be fa me kwa akra wo mo se me kwa no na me nyem na ma me so ma me ntene kra na se because me sister kwa kra na se awale me nsa amoa no enti me kwa papa bi ni won kana nya kra no me nya ba me bi aso me mu wo ho na me so me nyem enti me kan kire me ma me na me ma me so aba me ma me so aba ne koye me enti me nyinsa no ma adwechem ebi mu adwechem se bi di frakra ho ne baaye enso na me di free lake ho ne kwa akra entrum ka se wonu wo fa no nenye aha ade na ban wo fa ne pa wo fa ne pemasem o pemasem afreso akra se ye di bronya wotimi to material ama me sunsu a me sesi ne ho na odi adwale wo soma me wo ye bibia afrede nim guase bebre na me ba betem no e kwafa bre me enso na be kwabrane so te wo home na wo sofa na me sofa na wo mfa kwati kwan kwa ne ho wo fie me ne ba bia wote e wo be bia so ayie me no won komo me hunu no ayira that day kura na hu na etwato no mo ba yie me ofa ba ko ne bra bi wu wo lake bra ya ne ofeje o mu wu ya o mu ewu ya o mu hu amom sa bese ye ni bom ye ni bom no ba bie no na me ne no me ofa baba ko so wa broche no ano fish a ye awie classmate for ye share ye fish no wotimi nchese na mbo ni se na msehwe ba bia na nasare aduro wo che ne ba no be kire no na sabe na e ho no ye ana se ho asambe ba da bi me se ya na me ye kire no se ya na me ye kire no eti akra ni nya asan ansa o papa me ba che kaka ne ho asam ye mo start so mo hwe ni 17 years eti no 3 days onya wonim se wo papa ne da na papa ne so me se ye ba me ne boy ne nam ye koba ye di agoro but obi afa susu ne se wono na me ne wo akra ne da enti be ka cho ma me se me ma ne 2 weeks on fa hwe akra ne se di ositie enti o ma me frem o ma me ye ya no so ma me ya akra no emi moja na me ba ne miye na no kan enti me hu se de me si aka sem no ena me se sa e de fro ba ne busa no fro no se ma ayampa ana o se na yampa ne enti se kra no kra ye o se ya ana se wa boa o se ya tu ntimi nka o so ntimi nka nkire ye enti ma ne papa ne de e fa ba bi mimremu wo mo but me ne akora no na ne eja ne hweba enti na me ya west o ya west me ne no na anyem awo me ba no me pa che se wo akoda no akora ni nya asan ansa na Batman ebehu ode na ni kwatwa wisi hu ne ba no oh anu de me tu bata kwa akra ne ade no se no obakro mu ode a wo ya we on de ohu akra na onim sa ne dia na akra ne de no onim enti on de bibi ba ye ba yie ni ade nyina ye kɔ aha enti on de mentimi nkire date say because when Mekas was ashase ni nyina wo hu na de nyini okay sa na tie okay enti se wo hwa akra ne nya sen me pa cho 17 years sika sen na akra die free wo papa nsamo me pa cho 100 cedis ye
100 cities ye kaka ho asem no e no maame no papa start 50 Ghana omo start 50 Ghana no mko 30 e no ma ba 20 70 100 me pa chan 100 cities me pa chan papa see 17 years 100 cities papa eya no kra wani ngui wa ware fofra na me pa cho minim so no oba na te so enyo no oba na te se wu wo fie sai me me fie de Maa Akos be ka onyi ni o baba bere we na jadi baba bere wa mo no o fie ya sai 20 da bi bro 20 in fact 33 so mo du o mo enti enfa ho sa wo mo de enti wo ni akra no ho anya o tan bi se bi so papa ni ade me ba cho de wi am si de me ho ba afode ma me ba no paste samna squat ade empaboa enti akra na ye ne den se wo bie na no aka nansen ena oni mi di nkomo sa na o si teacher ni bi aba ye kuro mo wo kira de ena o si oh asare nko ade kedro mi nim o papa ena ni mi di sa nkomo no ye me ya pa me ye basa ahwe me ba nanim ena mse nya hwe wo be hu papa no ono aso si die because say dem si de me ho ba afode ma akwala no ena na sisi yale bi ha me amini ahoden me fa kwanya we ada me fie ru anso ase ekwan a mo fa so me yare enso eja aprato le bi kura me ntimi sole no mapra enso me nti wo mo ho asemboni bi awo eja fie ametimu eni asa time no eno me fa ne se oni mi di papa ho asem enkoma na bibisa oni mi ni ho nkomoda okay ibane nka ho asem da esa kwa no ko school ben ba cho se o JHS ahase no na me se na disua mo se na yi mo nti e ma ni school na ka echi kakra me ma me wo sai no ma o JHS se papa ni school kra ko on ma me no aduane wo ho na se ya ne ka se ya registration fee 1.5 esi ma me nanim me ba no twemia ma me na mkoba obesia di ko tuyaye esi wo ayi pa kwesi ma me no aduane wo school mu ho nti de ko bia wote to pa kwesi nkra Batman pa kwesi wan say abo wa ya kan say wan say abo bi bon a nanimre me pa cho pi obi tu ko hwankwa ya fa ni ko hwewuo bra ni entrase ni enkasa no makoma ntom yam na nkoduru ba bia wo se koduru a wutwa hu etwa misraw bebre ba bia wo se jemem ni bi na etie se kwankoma ni bi na etie se hwan mani ni bia wo tie bia no won tie ma me no papa no wankasa waso nte because ada no kwa ye ka kwa ne ho asem no na wo sen ka wo hobie eti bi bu free mama me ka che me se e ka bia mabo bia me nkosese na me ka nkyere no no mu be tia di akwara no wo so anso bie na no se akwara no ye betu ni di foforo enya me nwanwa wo beti me kwa fra no bio ajapa pa kwasi wo de fa ma me no papa edi tu eto ne so na fa de ka ho enfa me ho bet brani aka kwara ne ho asem na nkoduru ba bia beduro enti wonu ko school no o ka se manye mo won kan dia woni ne nyam me ko mi school wodi mo wo wie wo san to aso na wo wie na akoso adwuma me ba cho me wo wie ye no saa time ne ne memo odi nti na se me pese me ye adwuma menye sika ti a kire na me ko tu mitrin sa se me sua adwuma no okay nti wo sua de adwuma me sua betment me ampa me hostel na etibo adenti still na pressure wom because me ma menye nipa wo ye adwuma ti bibia age so ofre me nti na wo se me ye niema edi sika ebe makwala no enti sese wo ba ne we me pa cho wo me ma me hostel na wo hefa me pa cho wo lake ejemem ho na ye free ho nso na sem wo ya me ka nyina kosi ye ha aya Akoma 87.9 makoma mu nsam dwumadie no eno anu waso eguso ada enei wutie no so no kwase ebu etoso me ye nyina ye ko school ne de majai me ne wawo me ne wonyem enka because wo ka mimi school bebo me enti kawanu tum na mehwe wo kokoam wawo no ye ka ya na monti ase o na akoka ye so akasa dodo e maba wa na mu school mu no samate yo eye Grace Gift Herbal Clinic Grace Gift Herbal Clinic and laboratory services me say what the Grace Gift there eye adom achade enti ye no ayaresa no Grace Gift ni ya sheda nkosu yankasa eye adom achade a yankoropon no a edema yen enu nti yesa yade a na yesa yade bomode afa wo yade bra Grace Gift na ye sho kama na winim prostate cancer ye behwe
prostate enlargement wa yemre wampam enamu san ya dia hodo awafo amunya ma munwo wo ba wakoso kumenum no da bia ehonye ensan ka wo ho se nsuo wo ho se kuro wo ho se nsansan wo ho etoje wo dia wa na ahwemu awu no dia ha wo me bomodi akọ grace gift won kwankofa ambremu nana ana wo maami anyame ehira no anya fie bebre so na ye wo wunya grace gift about clinic and laboratory services aye fibroid oba ede wafumu ena da bia menyem kone na ne yenyi free ho ma ho diabetes and hypertension mesewa hepatitis A, B, C and D, typhoid and malaria, ulcer, yade ban, and a grace gift herbal clinic and laboratory services. Yen to me and to twasie. To me ko manama to grace gift. Am I yade no and fanko wom ni and water shock. Gone too soon. O him kumasi ye wo him school junction wa. O him a man from Barakase road one ye wo na ye sign wo restaurant and snack bar. And so I walk bed no all the and cry new Achimota Petroleum Bungalow, Yane Family Life International School and a Sherimo and cry branch and so what that was our branch one admission baby do bed accommodation baby so better a grace gift Fryan I was 0543 320030 0543 320030 and now 0244 126123 0244 126123 na grace gift yanye wasone bibia entumi enye kama eye sankofa natural food spices and ye dia 100% and me so sane so mame enchine ewomu ya preserve no enchine ni mu ya preserve no kama and ye ba eye local spices enchine ni bibia frafra mu eye natural local spices ankasa ginger afon wisa asuru wisa nkete prekase garlic and honiema and ye dia ya enchininim and frafra wa bia so enemo sankofa natural food spices na saying wo mo bra ya box amede ko fie mitimi didia na matafre me say eto bia mitumi fa chance na metafre na mahwe me na me refi sem tafre mo hwam sa me yi chance ni fra na apoche me ni ahwe mo na obi ayi nani aya me yansam sankofa dia na ye de ne nkwende ni si we de Jawajwa finger licking food. And into the sawada, stew, gravy, chicken, beef, wunkwino, sankofa natural food spices. Ubenya bi supermarket shop and our shop BMO for 0555 60 31 43 0555 60 31 43 sankofa natural food spices or say bomodia na edidiye kafefe nwajime so satalala bema low sperm count waye mre wompem wodi boss 1 minute 2 minutes na wadwe so enkuruma wo bema na de achia san hina no wa hunu se ehi akakitu obi se enkuruma afa na efifiri ba no oba ba so wi ya kafefe capsules ne bi na atumi aboa wo ba akoso akumenum no ehonye enka ho ebon emusu abi elastic no abie we ya kafefe capsules ne bi but I just want to say about Shefa. Answer. What is this? Oh, Tiabo. Mom also, someone more. But Bama, oh, Tiabo. Boy. I need to say, well, about 1 year. We yak a 5 capsules, maybe. Daniel Bacolina Capitans, Madame was a who's copying Coco. For Harriet, I was 0207 183 819 0207 183 819. Kafefe was a talala etifo. Yes, you want to say. Impressor. It's a job opportunity for you to work outside the country. You're all going to Europe or US. I believe you're very happy about that. I have a friend in the state who told me about girls that have been deceived and enslaved because they want to travel abroad. Maa Akos, US and UK. What do you make abroad say? Going to the village and make sure bring the girls and the boys. Are you fucking kidding me?
After all I put in this fucking shit. Baby, I didn't be bia. So we may fear Africa hankwade. The bay you train me now, maybe go port him. How old are you? I'm 42, sir. If you don't believe me, I have my passport. Let's go and check. 3 days ago, I was with a gang leader. 5 billion! 5 billion, bro! This is not a time for no cat and bull story. You brought us here for a purpose. You said you are taking us outside. You are flying us out of this country. But we find ourselves here, weeding and doing all kinds of jobs. Have mercy on us. Getting a lot of heat, a lot of pressure. I mean, the slaves are on the run. They're running every day. Hey, fucking lose, Don. You better do something. Do something now. This can become bigger than any of us, and that means more money for us. Yalofo nti me obi sane na me penasem to yare kwam na ko fa ne ko hospital ana maame ne sa na ade na maame ne nim sa woni ne ba ba ma na giant na wo pene wo ba foforo so no ana bi wo yare sem ne ba na to mu nyina nim se ne wo ana oba ne ba o man kan chen se e bia ye ba kwasi je. It's a job opportunity for you to work outside the country. You're all going to Europe or US. I believe you're very happy about that. I have a friend in the city. Ede wakasa nukure ni ena form mama. Enso akasa ma me sa ba achim no so no maame amene no ton paboa no se na wotwe obitimi ni be adwuma woni pe no okọ. Mishia yankasa ni na mu no me ha be ma ne da enti me ho sen bondin me pa cho fa ne pa kwasi oye de adwuma me pa cho na adwuma de mini mo tete ka ya wo ma me de ante adwo papa de ofa bio e de me fo mu tie me konkoma na me ye JHS me nyi se na me nyi ya no ma ko bodo ma yo ma ko to bi aware su de ade ba ye nie enti na obi yi na so mu ntie bi enti me ya no akra no enyi still na obi obedi Akoma me na mpese me ba ne nya me mudo enti Akoma bia me ne hyehyɛ se wo mama kwan a wo mra me nkyɛn enti me ba ne ma kwaya me ma ne fe no aba me nkyɛn Akoma we ya mu bia se wo ba me nkyɛn na me gya ne kwan no wɔkɔ enti wo ba sa na maka kyɛ na sale koto we odwom mu afa ne pen no atworotworo no akɔ di dwa na ba na mama na yɛ transfer ma me na ma frɛw me ba se ma frɛw akora na nim because na fia ye me yawudie wo me ba no ho na se me ba na be wiase na wa be hia sa ansɔhwɛ no enti me frɛw a me se me ba na wa be akora na obedi Akoma o wo de 50 cedi kura keto bi enso afa sende mo fa nya lolo femfe nkɔ waso maame ya butra wanya ni nyina me daase me de besendo wo bedada me saa besi Akoma bo dia makora na kɔ da kora no kɔ nso a sika sem bi ensa na bi o kɔ ne kɔ maniska o ma ne hwe woni ne tofe kura 17 years e kaka asem no 3 days no kɔ ne nya 17 years a ye ka asem ne 3 days be bela mba nya 17 years and na 2 months o ma me ko ma akora ne 50 cedis o mo command 50 cedis no me pa chew o mo sa de bi mo akọ 30 cedi na chire 20 cedi me sha akora na kwan a mo fa so mo hwe no na wo JHS o be wie e be to me bi no me ba na esasi kom no e be yensem bebre ena ma fra wa e fru so me dia so me ko to ma me no papa ni me no kra de won pa me ko atie me fra no sa die won peke me ko enwa so me de ne ba mo fra no wo so wo fra ma me abona mane be si sa abre me ntehwe enti misra ni bebre na ni bresam na me ti Akoma FM o ka no wo aka homete na aboa bi nso ansa wo bon a aboa bi amene wani a yensa ne bon okay misra ni bebre no mra kwafu wa hutadin di Batman bra ni aka sam no bra ni aka na sam ko di ayu Akoma FM bra ni aka di o ho bia na jaya frowo maame da ye tra se ye kasa na papa mutu nsagu so se me ka kira wo maame so me ma na wotu mienu me ka kira maame so me ma na wotu mienu no aduane wo ono kenti wo school mu ho edu an fa hwe me ba no ebosio no kira me fia me ba ne firi mu o maame ka kira me se maame ya
me sha kora na me hu sakwa na ye moja na me ba ne nkasa ntinya abotere na msiyo mate eti me kwa se me koji mu aye no ma me ka che me se ne ba ne se yo ho a na se de ma me ya asasema bo na me asem de bia ba asem de bia ba wo ba ne na me so amasema ba because de bia na wo ba ne wo si bema no se wo frɛ no eye Batman kwesi pa kwesi se wo frɛ ne se ondomu a kakra na umfama akra na de na waka me pa chopi ma frɛ no oh ma me ya wan ka ne ntem me kwa wedding ti makoto shoe 7 million ebi o on so ne na one ne na fofuo bi ko wura boutique no o ma jeans ba ko ye 3 million ebi a wato 2 no aka sa akire mi o odi ho fɛ wa na no fo ta ma so na metie na me wi maka chan se ne de edron de me kaka kire wo maami o me de kwato abusua nanim esese na asie maami ya me siro nya me ho abotre menya abotre sa eni panya kokko eni mabua na che ene mabie me ba no mabie ne so akosto akoto boutique abua 7 million de kwa efro wane na fofo ko boutique ano so jeans wo se baabi o mu wura no baabi o mu wura no jeans ba ko 3 million na odi hu fɛ wa na so oyedan minim de opese o kire sese why na suso mu kakra ma hwe me pacho sese de okuta mi mu kakra eye be ma me ne tie friend blopon me do na se ebi wo hono ma kwa ma bi me se munye ontimi ma na nasarema obe fra dwuma be bo se oh ma me ya ma send the lorry fare wo de beba oba nso an kakra obeja ne kwan ono na adwuma na enye kana adwuma ne eboa kam susu senko be boa me asese kebi kura an kanya ne se ma betena he to ne nkra no kebi obehwa kura no ama aduru pempen so obi enti befa kwanya we so ade na sepa madam me ma me so ase medam nyina so ase so mama me sa kwanya we se me a me nseme fata me kama asem bi medam asepa we nyame nsa no abode se de nyame boy ye na nwa de boy bi no de boy wa je ye nyina ye ba ko we nyame ni me pa cho mate ye be tu one amount me pa cho you results me pa cho you Hey, top herbal clinic, top herbal clinic, top herbal clinic, top herbal clinic. She, me say nyame ya do ma 1st July. Kita won sa bosumini de din kai. 1st July, mega free house screening. Mega free house screening. 1st July, me say wa da bra top herbal clinic. Ya was South Junction. Friends Gardens and Chewa, one year by Ghana Waterworks. Me say ya shisheni peduanu ya de afidie shisheni peduanu mu ne yunu ya de internet ya mawo dre ya effective wa wo so benom enunti 1st July no shane so tworo to edu wa bomadia so be ko Tobeba Clinic South Junction ya ben Ghana Waterworks na oba ho a doctor fo benya daje ama enani panche ne ye kro no wanyade ye no awu ye enso na yade ne hyehyehye ho diabetes typhoid ulcer hypertension asthma yibi ana awo ena mo pe be ma waye mmere low sperm count ohun kwamo wo form wunya Tobeba Clinic maka cho say wo mo ye number 1 Tobeba Clinics ni mu a wo reading kan na afodi na chie nkran ye wo ha cho Agboba Road bomadia na efra ye wo 0244 373895 0244 373895 Tobeba ana 0545 467887 0545 467887 yabejo so Divine Hope Herbal Center Divine Hope Herbal Center yen ye ka say ye de otwea heba pada ba wotwea ba pada Mr. Sisi ye de wo ba bema enemu nsan ye de wo ba bema wo de bua ena enyi oba wo ko fichira ensempim sisi so ye eba totot ebi okra makra koko ena ye obema oba eno abeti se oba bi sini kunu eni koko pa ye oche wo ba wo ko fichire mo mfa ncheme wo san wunya otwe ba pada bema wa ye mre konkontanim guase bi kan kuruma wo kona kɔbɔ adwuma no amoni ya wo de anim guase ba mema nyina so wunya otwe ba pada watenka low libido wuni atenka wa ye say nwensen wunya otwe ba pada stroke ulcer watwe ba pada fi ye gia word ye ni abrese krodom kwalena kimrom ashta misia ba Fred Mensa ba Samenko tabia ba shop at the market ba modia na efre e was 0551 228281 0551 228281 watwe ba pada was ojane hye wa beba top choco ye de ma pa no ye de pa no asomudro
asomudro pan no bomadia na ehye ne so ema me wo de fa pan no nim na wodi ane de ne de your top chocolate spread no na fe top choco 3 in 1 drink no jawadwa and say cocoa no mreke sugar ni nyina bi wom de wo yi ani nsuo hie na no ano no breakfast na aye ready wo benya bi o supermarket ni provision store bi mo friend 0243 033 033 0243 033 033 top choco chocolate Asbal Ghana Limited he enesa wo pa blocks papa ye hoden edia esiwu dan ene edan no emfrofro da na emom wo benya no wo Asbal Ghana Limited na emom uni wo mo obi kotwa brawu a cement ni sa wo so de miensa etwa wo de half wo dan ni so na efrofro we ya Asbal Ghana Limited yam blocks na hoden no ye wo quarry stones quarry ducts there and there was cement and so there ye wo cast ye ne masculine de din hwe ne mo wo to every kumase wo kumase ne important mo de guka mu kojo free wo pe second hand car ko Asbal Garage and Motors na ebebu papa de ya ne sa traffic ya so na wo car no wo boso atatata was tatata na ka yira ne ya ya boss wa ben pp one ton of Asbal Garage and Motors ya wada kodwom ya ne despite our share mo bra na beje bi electrical shop ya to electrical appliances ni na bi eno so ya wadum suase enkoto electrical yi bia ma ejankoto fie fryan e was 0240 403247 0240403247 Asbal Limited number no ana 0244 37 76 1-2 na yenko sanso ena Daniel Ben Trading Center ya di Daniel Ba Mr. Aba malaria fever typhoid John this wonam ya honamre wa poso winya Dani fuadro ya yetatahwe Daniel Ba Mr. No Dani to ne ba Mr. Ba wo fiti kromu no enkoyie wanu mu ato ontumi ni di sanso ena wani so ya ne brewu na mu a na ewiase aye wututu winya Dani to ne ba Mr. ne bi Dani natural capsules aye mema nkuto adro bema nunum bi na ma wo munya dinya mama nyi yade bi afiri ho ene wutumi ya adwuma de esika ba fie ene de ane gye so eba mpaso Daniel Ba ointment obi afansra bra wadru fie na wogye ho anye ade achi abenya ho de foforo se okode akwayi wadwuma Dani Prostate O capsules aye mema monomu a eboa mo support mo prostate no Misty Fredmans Samenko Apidan Atom Chemical ewo Santa so benya Daniel Ba Trading Center no yibi Daniel Ba ye wo Ashton Rom ye Dani Farmer ene hwene mo friend ewo 0273 392877 0273 392877 na yenye so na ene for wani atre Ernest Eba yen ye de Ernest ointment apa nantamu apropro enka ewo ho ewo motuam anampo krasa eyakro stretch marks na aju ready aboso esanso na ebia dandruff opampamu na apa mesra de wohia nie mpompo na bobobo ensansa na wo skin mo kokko ni patuntu obi adesra wo de dane Ernest ointment wo de Ernest ointment sra wa ubehunu se de sitie Ernest ointment eno an ye desra awake natural capsules ebi immune system no be manom obanom na nya ne de awuo watenka na atekoro wunya eye awake natural capsules wabanom be na be manom be na ko enko cash wrangling kinso ka ba repair venter tinata da ba base na pharmacy ne pharmacy rejoice ko fodua Gabson Delight drug right be no na ho so benya bi nkoko eyo Wusko B Hillside na BB pharmacy kasua Tribe of Judah Kumase Daniel Ba Misia Ba Kolona Keba ha me Kriske ubenya bi Feyera Ernest e was 0245 079915 0245 079915 and 0276 537701 0276 537701 Alaska G Alaska Po Alaska Bako Cool yo so wo pe papers papa na ye de tale dem mama na ye kama ye wura wo dem na ye wura officer ye wura wo salon ho a wo barbering shop ho a ye hu se wo ye guy wo gina so wadwuma na emu afra Alaska ho ho na original wallpapers na eguo ensane ho usane ho akoto fake eno kwa wallpapers na ye kama on person be connect on person be connect mo dem o ye ne fe ye wo Mrs. Anoche Plaza ye Ben Prudential Plaza wedum fra Alaska was 055411
4878 wallpaper 055-411-4878 original wallpaper na just say Alaska ni so Daiwood about hospital me say what da ye ne de Daiwood 360 capsules aba wo ba no 180 na be man 180 ah ka bo mo ye say 360 no kwasam enunti oba mo ba ko tepen ko we 50 obi esiesie balance balance diet obi balance ni akabom na kire say wonse wusisi nyesa oba de nye be ma de nya emwa enti bonunum bi na nya mo mpemu adwuma na Daiwood ointment nso wodi twitwu wapo no wapo so kotodwe udwonku we SSB sasabro mesra wada fatwitwi na ntumi mu a wodi bi nso dobra sawa wodi twa monko ose patri kotom na akoye osisi ni mu adwuma na Daiwood eba mesha so seshini na dro no malaria fever wonu na to wontumi ni de ebode no shane so ema me ko herbal pharmacy over the counters ubenya bi out of Fred Dr. Daiwood was 0244 886437 0244 886437 and 0201 681717 0201 681717 Egria Marco yehwe yenua beya yenene Marco yenua bey se yanka bi kura ye be yare ntini ye ho popura ye baba be ka biye na ne ho enfifure etse no na ne ho na ye sifo na ye diri mirika ba no Marco yesa asemo ye be ka biye Marco ade ye me ya ne se me srema se be ma ne se menka daachi bia semunti etina ena ejawusu de ne bi ejawusu kasa wona me na tie mema obi ehunu mehwe wusu mu ase wodi am yiri firi wa bra be hye ho enka ma me sister obi ante na me de mehwe wusu mu ase oba ne wo ye entuma odi koda nyame ase nyina ode ne de ma no nansu ejawusu se nyamia enyamia men kancho obia enyame sister mo na wa ha no adan no me kan kire wo mo adan enyame mabusuafo na wa no adan no me kan kire enti enunti me sister be ma no ye betwa ne ti ayentwa se school no won ko bia wo anko wo de enti ono to won ko bia enko adan edi asemwa na wodada wa ka kire se menka omo so ne sabe nipa bonefo no omo na say nipa bonefo no o se menka o se be metumi dia de bi ye wo ba bi enka nkire obi am obi ante mesra wo de me hwe sumase me ye wo sei wo bo se wanyemo no de wo fa nche ba bi wo de me enko yiwu wa wo de ho kan ya wokọ bibi ye wa okọ asem si ya wadwane agyawo mesra ma menka nkire wo bi enka nkire wo bi no oboa woboa eye nada omode dada obi omode dada ma bebre mesra ka kire wobi na obenya asem wo ho eti ka kire wobi na afa de ma akọ mekọ pa akwasi ho pa akwasi wo ye nipa bonefo ye nto sabi wo ye nipa bonefo pa na enhweye na nomie ni wachi se wotumi ehwe wo ba wo classmates na won fa ne ho maw na ni school sei na o kasa na mera ho o se mi tu mirika minimo de na so me ya de mirika tuo pa enti nka ebia ni nhira ne ho aka ho ye ni mo ya sponsor wo mo turu mirika akwa brochire konye sika hodo ka wo ba ni de firi ho pa kwasi Batman alias Batman who da busuam pa kwasi maame ne papa mo hu akona na mo se ye modehie wo ka bibi nkire maame na so wo nsu nyina pa kwasi hwewoda achi yie ebedu wachi pa kwasi alias Batman wo ene ye kan sese no na hye so ema me se wo ye bema na ubetumi wo pamade work and pay wo ye bema wo pamade work and pay na ubetumi ya se adwuma na bia wo te bom so ye tech eyija empotamo wa bom so tech eyija hono efem hono awo ho a na wabomodin se wo befre 0203933582 0203933582 na also ebia wo problem wo pesa wo de ba na wo de ba o bomodin ambra ba bia wo bia obi afa ba obi erepu ba
obi ahwe ase de agu so obi abo baye wahwe wo ba bia mena be university wagya wumu wahwe wambo na mena guye adwuma wagya wumu fane bra oba asanso na be ma bi nso ahwe owo bomodi afane bra malam bi ye wote sa mina mesa ya de awi akire nafo wode ayo sofo bi se meboa mo anyaba wonu kunu na kwa ba na obeboa wo no ukoye a wono wanda me patch whatever the situation is whatever the case is bomodi na efabra oba na form kwani afre production line 02039333582 02039333582 miti the plus beauty womo ena ndrige ema misese na yeye me makeups omo ewo stadium wone unity yo ne di enhwe no in fact okwa madam wan ho ofe oba papa hwene pankasa na nso wosan bu ade na de wo beye bia mfa ne ho ne dia ne se wa ye adwuma na mawo na wani aso she so good she so nice onim bibia oni san adwuma so afa enti se okọ wedding engagement bibia no wo ba uti no obeya ma 0243 0249 155776 the plus beauty shop number no 0249 155776 Josie fashion e pamata de e ma me be atade bia me be she bia chesta ye e she good material nefe na odwidwima wa tumi se Josie wa yade wapam nensa no adwuma efre wapam atade to na atade ni so fe kama na ehome me flash bishop picture kra no wapam watade no ma kama na ho aye kama ono so insira no enti no bomodia na efre Josie e was 0243 433 465 Josie fashion by Joso na naire ma he Papa see any pabone for say. One oba anyem 17 years. Akra na di 17 years so. Ofra aka chan say ana makoto atade 7 million. Na e de be suban na wo musa 7 million. Ene atade me de ko we na wo de wo ko obi de. Obi me wo na kwatena say ono so kra George je nkrofo ma. Enso ne mate baby. E bre e pe papa. Say ya fra wa say maame ko kan che me maame ansa na maame na ne wo ye. Okay. Ono we no ne mistake or yeah ne say one country obia at least o ma me cry dey nkaka kire no because man ye ma me mo dey say so o ma me mpo na wontimi nka o papa ankaka bibi chi obi ana wo ofa na ye de kwahye no na nka ope wa asem no na nka wo so obo ho amane kire no anka sa 17 years no koma ye hu bibi dadaada akoma ye hu bibi dadaada adenti na wo so wotena hwa say na me protect no and also okọ school na de na school no na nka wo de okọ bi anka enye ana wo de nka wo ye bibi a anka enye ke wo se munya na mo suffer for that 17 years na nka ni kwan so o man de fa no hudi ene so ohu make us e bi kra we university bi eto ohu ni sa wonya na class na wo nya class kwa ne na wo bra na be hwe oba o ka se be hwe no a wo to o se wanya maame unjija ya onye basa 33 years obi kra duru so no enye maame de otie bia na ye de meka ne se pa kwasi ya frɛw won fa phone no unim de ntia ya frɛw fa na nyo maame na koto ne pa koto e ko wo akra no bra na be hwe oba enye sa ye beba ho se ye o se yentimi mba ho a ye beba ho no aba be hwe oba me da se afi ye be kwa ho mane so 03224 98035 03224 98036 03224 98037 shane so ema me say Ayona pharmacy and afa phone in segment yi ehoka what the piling aba eye kokwadro bomodi asa obema wonsa akabie be ma bi ho a onya kokwa chese ne ejai kokwo so eye o enutima wonsa enka eye piling no ebi enei sa wokọ pharmacy chemical ne over the counter bi a wo benya bi ato bomodi na efreyen hello 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 we didn't baby afre free South Africa yes you Dan ni nda no je sobeyan faskese kwa mane mane ka so obi na ya be mane ni amana kuma da to ni e so ye ni na
About or some idea that or young from so. If you are more than I created, and then I say, I don't work of it. I don't believe I say it in this never. Whether I say I know my job or so. I can support you. I don't feel today. So that's it. Mr. Medase. Oh, went to me and you so 0322498035 0322498036. Within the baby affair free. Hello, good afternoon. Good afternoon. Wow, this is Joel. I'm not going to be Joel Yankwe. Na Maminka first day to be honest. So I say almost minimum. Na on Shanaba. So minimum of Makana was so now of Shanaba. Kamakana second case so or children. No fair because no fair no for Abiana or who if you call out my Jalco, maybe I have to and tell it my who man. So that last case so that the month last year I said yes because I question you no one trying to understand something. Maa Akos na menka ho na djuma pa mobo. Nyame ensha won so di ni ba bia fefe. Mi na ba ko so. Be me na yem ko. Roma fa be mi ba. Ma fa ko nyen cha wa admapia. Wa dia na mi ba eye be ya se. Oh, ene ma no problem mo ni be three ni disa. Oh, se oba etimi ejuma nye, eye ejuma sho. Be ho ka. Ko nye ejuma kakra ye dia. We dia ne so. Ni de me ka de premier ba na 100 million kuisa. Isa, ni na ba mi na mi se kuisa. Na oba ba ko no so mesrem. Enye wi ase ne ko no, mesrem ma mo mo ni na ho. Na mo mpae. Mo mpae bo ntini because uko tele fia, first of all fia ko akokwa di ka mpae. Uko wadi ka de kukubo, o nsema e koso. Na menka mo nya djuma pa we didn't ba bia free. Ni aba baba bi. On fa kwata papa bi. Ni aba ba so mo ku fia so le tan ku.